koso wo ho nana me de nchichide na bawo na anokwasem ne se sa nchichide yi o ma beduru fie nana ombe bonyoma sa nwasem ensida ebibesi bofo asema wo kan wo gidi wutin wo bi mpani sam da bei ye ntwa na naturo ni wo kan ye nokure nko bofo nkase da bi nanso na ono so wo gidi enti oje so ni nyina ko wie se abrabo aye boni wiase no ya na Asem Mpe Nipa o onipa na ya na opene ho asem ye yo tententu ba afo ye boye ntabu ma ya namsro sa namfom nzu ase ye ba ho maka jo se efiada anwumre bia helicopter no etu ni se ya etimi boni pakuno enti wu se etupe oyo hina gina ye MP gina ye minister gina ye president gina ye IGP anu gina ye na ankobo ebo ebo ye producer gina ye panel members gina ye etimi bo bia koni wotwi no onimtwi to betimi aheda de abo no aka sole ne yakukon ye nimunku a enti gina ye na repreni ntu asumdiem ne nsensi asumdiem na ye nyina emfosibo enkonko ye nim edin ne ya Kingsley Kwaku Buache eno na enane eja ede maame Kingsley Kwaku Buache disa opeme kumi opeme asem ya wa modin we ya unyame tu kwa se eye Kingsley Kwaku Buache na won se etimi akame na bibia akotote ede amount popularly known as the nation's uncle Wofa Lumba and me atna say ya ofe ne yakuko ya nimu na se Wofa magimedwa amanema ekotote de amaya haya Sompa Asem Mpe Nipa Sompa TV Sompa radio ne edisa adwuma we ebono nso kopemu no a ne de dwumadi na hyehyɛ so non du na ye de abawie ye ntine na ode ofidie ne to ha enhyira ne ho megidi ye so be program na pon no unyi wafidie mfiri ha biem na enema atimi akonanim na akotote e de amount enne MC afo ne bo adwuma Kevin oyata oni ni azuka na omom keka won omo bo adwuma hu se the TV ne so na ne makoyi sa no a omo ana eye adwuma no ko TV side wo so ko ba justice imprimu ene wa gina dwa se ko ba bo adwuma mo ne ma ekotote de ma ye safo be ma kantanka wo de mu fira no pa no wo de abesu anwumini do na homegie mu enti na sa na ekoso wa akire wo sanso ena yedwumadie producer da biara da oboa mani ya makotote de ma ye nkwanta bisa Isaac osi ye nyina nkwanta so ntwa omani nanso da biara da ehu ko bahia ya na ye gina ho a because ochu ho firi ho a enema enkoyi emfa ma agudia pole na tenase ene konru na no hye ntwade maako nan pe ne daniti ne ho abon twade nan apampamutu na nchemu no wagine mienu etiri na me ne wo no peni bia etiri na me ne wo no peni bia enne bibi beti Messi ne bibi beti Messi ibi ani epon ani enuru vie bibi abeti me sa ena omono asamwa eya de mono no ahwe black top bia ne opepare shades ani ne se no all black utim na nim sa na se eni eme ekose de nyina hwehwe na ne akon akoye ni medofo pellet ye Awurade Nyankopon wonhyira no na afi granny ebe bia wo bia Awurade Nyankopon wonhyira o ma afia nso so Awurade nhyira na wonhyira Silas mame baby wo bia na Shila rada Awurade nhyira mse de bia rada muma Sompafo so tie dwumadie se mo bia atuma obi a wo twa bi obi no mai o munyina etie Awurade nhyira mo sa akwan so pa Kwaku mpacho bibia boko de Kwaku daroma anefi de na se Nyankopon ye de ne bibia boko o de se wonam na dodo me kakrabat oni madwuma on shuru broni ani se ba ne besom yani yareda wa ye obi ayara ma no nteja wo kente ho na jawaba obedo dwuma na se tifo ne ahwefo ompa ebo mo pa free onti mpabo nbe adwuma ma ebewie no ebe kasa na ho to aba okay ti so fa Nyankopon ye de ne because adwoda etufiada ne easy dukura bebrewu ebi sukura so nya accident obi sukura kofa baifo ba ne nada tie de nyame aboaye efiri kwasi adwoda be si fiada yi begidi ye se yemfa enwo kan oba bi akora ne akofa baifo nti Nyankopon ahwe so ye ne producers ne ajuka mu menye so bi afa na me busa se Kwaku ntie na me na ma ye wura dwamwan tie ne baifo na ada
Nyankopon yodo. Sama agro fa bi da na em so favor. Ami yodo. Cause obi kwa wa ma. Ani asa agro. Madam Fubi. Na your story ni bi ni ye born here. Ye born here. Ko we sama ya ba ko wu ba ko na ma. Na no ko say akwanda so na mo. Yeso wana. Izu here. Izu wana. Madam Fubi ko fa sama oji. Nipa ya le de na kwa na jobre. O se me de me nko. Me twan mo fom wa. Oba bi twam no fa no ne hyehyɛ so oba na saman eti wa afrikanta sama wo wiase na sama wo wiase sama na wo wiase o mo ye spirit eti me dan obi anim no de abedi wo mo eti nyankopɔn ne de ni abebo awuram na senka awurade nka yesu wuye na osɔre ye na de ni wiase o modi no wo se ade mo nhwɛ me musuro mo so me mu hwɛ saman ni dompe ne wonam biara it means is there aha asama makan me bo ahwe a me pon no wacha ba ya sim kasi na so mo obi adi ekei enu ndi no me yankasa ekei enne ye fiala me na kan yo enne ye fiala ndi enne ye fiala sa no de bibia timi frem bibia betima frem na ama enne ma akon nanim maka kire mo se enjo iwura na asia mu pia sponsors na no be ye hye ti ba bia wo bia wo pesa Sompa Asem Mpe Nipa be so ya sene ntempa o no be pe be sisi am kan akure ye duru 20 ni akiri enti no ye ntembe hye mu na ye ko na asia ye ja na asia bomb nko a na asia medam za na asia no agudi bibia boko de Ofa I'm quite ready me mobo. I would the next watch me. Yes. Say I now say na yakọ before birthday. And na yakọ before birthday. I'm quite ready and the mobo yenka birthday. Ai. Tini eti he. And yes atini ne yetini ne mo I can say birthday no. Sa adum bi na aso yeso. And yeti akure say ye di du omofo. Ai no kwasem. And yes yeti no be du band money places bi no. Utimi so mu di birthday no. Mu di birthday na prima fo ni akọ before. Awurade ayade. Ode nko a chekete mada bodwema be kase yawo so duku no wachi ne kama min fita no ne atwi we so ye min fita eno ne style fufuro ni style fufuro ni oh okay ndi uja pode bi fo bi wo ba bi no hu se wana ya wo ana me wo start ahodo fo eni wo ya de wo kwaso le kura duku ya wani asa agro me chim ne kama pa oh eni wo ya de wo fa some di akora he chire nyina me manofo nyina eye wa unufu minni ne me se ya de o me turu ba nyina tudu ba nyina wani wo ya de pa wo ya de eno so ya na buwa o ayese minu yesi we o dia ba hye wachi ya na o ade na aboa ma wo yere no fu agire gina so ta ma ne kura na sare na sentuma ni sam ade so sam wa na wa so ntino aboa o mana nti wo so de hye kire bi aboa se na be tini agire gina wati ni asusom wa ohun ya okeka ntino wo fa komo no efe ya bo homode na de ya madam fu bi wazi ehia na de just when you bad ai sare tie yeah, good year porina. Say na onzo tie. Yeah, ni message ya go good year. Jero ya message. E da grema ya chire ka wa. Ghana e ba no say ya bibia bi fra. E ja say wo jo so tompaboa. Ya koku wazo chiao. Ba ma na. E ja say so chiao. E dem bom waso chiao, adaroma. E jo so fu market fu nyina. Ya chiao bia na menu ya wo so ba bi obi a Awurade Nyankopon nhira no. Ene fie ogina home. Na yeso ya betina ba di dwuma na manema akotote di amaya ene nsem wo fie ha ya tena se sensem enura daye kan ohini bi asem bibi fufura kosi akire ene ye de sansem ne bebru amanema akotote di amawo obi a odi obi ka ontua osi wontua osi nipa kro nso frɛ na da obɛfrɛ da ne ka bia na ne yema nyina ɛsɛe eno so ya asem kɛseɛ ɛda akire sɛ we ɛyɛ wo bosia na okɔgye yi ɛna ɛka no ana sɛ yɛ de ɛgye sɛ ne sansem yosuma ntwe waso mfiri ho yɛ bobɔ record ne ne yɛkeka ho bia na watie bi na wo bobra watima hunu ba bia wo de ekura bɛfa na ne yema akotote di ama me maame anita wo tɛ so hwedwumadi Awurade nhyira no na onhyira kwadwon kansala we ne prophet adom chidua ba bi mo bia Awurade onye omo kɛseɛ wakumia me boga bi me madam fuskani bi madam fu bia wa bobra kakra o manso na me pe china o ye ne yere ho ade
Oh manso. Yes, me na me ko MC amanti manso go dealers nyina mo Wofa meba. Manso e china no papa me wo manso kuro ni mu a ye be me ko ye fe na achino ware. One ne ho kani a je se manso be butubutu na ga na me se fo mpanimfo no do na se do mo beta na china. Madam fo banka bi kura di kan wo ho ne o discount mprada kwa china se otum se banka se di kan se nye ayefro keto a. Let's say the first time o de koto bi ne. First time o koto. Na me aduane the first time. So won kan jada. Hwan who be me din komo yiwa no ate akro be ka jose bra na da nya me ba na so wadi ka tobia fe na to pa abra body yes de really yes je we kwasi ya na me ko mo za awo bribi achi no nya mi sha nya me pe china ye ba beta wa china djumadi na koto tenti manso godless nya mo Wofa meba obi amfa na envelope white na munya ne fefe mpede de bia ma me dire ba wa kan ye de ni hu edibi eni asa so so atinti nya me adma Monday wa kwa bi was won to aduzo kagu ebe fa wa futu sam ya tenase se ni ambre mu bia na ye ne mu eni ni ye ti da biara da se ye tenase se ya ye futu sam no awo na ye de abre na de bi abɔ ntoma ano na so wo kakra wonso ne ya che na yetimi akɔ yanim na niema akotote de amaye timbacho wo fi a ye koso akai wo se enche na wonso wodi wafutusem aba wo family me de yetwum na omono ne agudie pole na no de yetwum na afi ya peke wonso ko na kakra wo no wodi yetwum am ya akɔ yanim mi ame Wofa Charles Kojofosu a mutwa ntia eye ni DL wo friend Daddy Lumba Charles Kojofosu bo nwum bi o se wo hume ama me ho aye onwanwa ko busa me enkyere wo mase mahia Yesu ama mabrabo asesa ene sa anyum ne topic na me gina so na me no de adi afutusem nkomo ketua bi ampa sister obi ehun ama ho aye no nwanwa me tia kwaku buachi onipa bi ehume ama ne ho me ho aye ne nwanwa in fact me amabusia kura ehume ama me ho aye won nwanwa na nsa no obi be hu ama ho aye nwanwa se na nipa kuro susu wo si obi susu sa ba bia wugina no untimi nso ho da se nipa ne hu ha ya na ho ye dai eye ne nwanwa ampa da bia na da ye wo school mu no na me de me papa ye mate ni ndi da bia wo ba ye busa adwuma obi a papa ye a me se me papa ye mate ndi no mu firi se mate ni de bibia ntimi mfiri ne ba mu ma ene afedi akwa ba ma mate ni ne ba no enene wo ye nsem twani a otifi a wo hwe no ebi kura uko school a wa feli a wa betina fie no enti hu me no me ho aye onwanwa obi ti TV uza no enti Kingsley Barnett we me ho ye onwanwa yeni ana school ye ni kato ate no ene aye ba kurase wedding ba kurase a yesa akọ obi emu no obi chia ka se endi omono pa nie jakuni anwa ya fo wo hu ama wo hu aye ne nwanwa ampa school mu ona wo na wabọwo enti omo di nkomade wa no tu akira mianse nye ne ehia ni fa gosua de omo kasa na wo nka bi na no mu gohia abusua fie mu no na wo hia namfo bi ne ye kira adwene no afedu obi afori na am si tie wo de ne because omo hu ama wo hu aye onwanwa ufura abrochira beduru pef na gu wo che bowo ntu ma wa no so afedu omo na omo ni made no obi ata di no motwa ho ahia ya de se de ne ma fa ma wo hu aye onwanwa na omo firi se ntene da ampa kwaku abusua ni no monko amosai na sika ni uma me no papa nko a omo maka nyina aboma ukoso awe no wo sika uko Wofa we no wo sika even come to me to say fie na akowura mu didi nti no mo free say maame a woni bie papa a woni bie ba kwaku de entimi na ne da kwaku na asem si na ukofie a no mo hwe na kwaku ye hwe wo ye na se the program de se na wo se de otu chain de kwaku de se ko ye kama o omo huwa ma wo ho aye wo nwanwa omo ensusu ne sa diam shishi aba omo busa omo ho questions in fact o twu ho ketua bi akwa na ye kama o ni kakura hye no hwe tra bi na hye no hwe perfume bi odi twam akwa na ye kama o o ho aye won nwanwa in fact wo school ma teacher fo bi na omo chiriu ena wo ko o mabobon kokora
ukura na abowura fiodin vip bi mom hwe ba ko bia no ompe wasam ade abeye bia na ye ne tan eda wura ho ano so hwan nie edu twan nie ye no ye kama se mom ni papa ye de che no anye a word na wo yisu no kire se ohu no ohu aye ne nwanwa adane wana papa ye bofo ada bia na tadi munyenyenyan because one day ayam wakum nko a mo ye sabi school meeting kura na papa baby oba no hye na bofo atade opie pe otim so obi maame aso ne hwene ye ma ye hunu se papa nka ho bi edom free se afio de bibi pa bi antimi mpie enne wo na aye lecture no nipa hu mo ho ye onwanwa ukromfo timi fro se me pesa me ba ne ba nursing school ye se ho na wo kira de ntu ba ye den na wa pe protocol de ama no enne wo ma hu ama wo ho aye wo onwanwa me ka de achewa wo fie se afoforo be hu ama ho aye onwanwa adwuma na wo pa bia ya wo kwa ne ye pam wo no oza na wo na adwuma ne kura wo enne omo kura na no omo pamo no omo tenase no omo hwewo a na ho ye won nwanwa enne adwuma ni nyina wo sa besu na so enne wo sa adwuma no na wo da no enne wo sa adwuma no ye de ahya wo nsa enne wo sa adwuma ni sika nyina ho na wo enti wona na mpe uye mpem koso mpese obeka ho bi no ho aye won nwanwa oye den akoye de fa kwan be so no timi be wura musa afedo om de hye dum ni adan ebi de hye be ye ebi de hye nro ho aye won nwanwa won ho adwiri won sister yade ebo mantam won obi ase ace na achewo e na ade awrawo tuye okwatina sister nche 6 months a wo baaye no onso bi diabna nie diadu tuani omo huwa ma ho aye won nwanwa ufra broche bedru na ano no on se de omu nyina boje so maame na no wota mantam wo no ena wasoma ne basa ne awo ba ya ka kire ne se fa de ndu antima mo okwa ka kire se ne maame ayi se ne ode ba mfa me de mmra mi o ohu aye ne nwanwa ne ma bi ato ne so bibi a sheki no ma bunto ye musu enyanko ye ma wate small time omu be hu ama ohu aye won nwanwa wa wonam fom ne small time omu be hu ama ho aye won nwanwa wa wunni adwuma wutifie su na nipa esere wo small time omu be hu ama ho aye won nwanwa edika kire wo ho ne wo sere no ne ofra wa no wo kansemu da obefro no fa we ya wo terms ka kire se enche wo ube hu mi ama me ho aye won nwanwa na awurade be ye ne saade ama wo omunso ne susu se enye na ayeye no ukoduro no mbu be ka se wa ye nipa o ono de wo ka fo de akire asem bi ase wo ka kire no se wo hu me ho aye onwanwa ka kire no wo hu se wo hu ni tirimu adwene Charles Kodefo se ube hu me ama me ho aye onwanwa ube kwa akobusa ne ya kire wasesa akoa no uni ma de granti wa ye fe si kumase woni ye nsi ni fomo unim so kumase the whole Sompa kese program friend Asem Mpe Nipa no ono na ye panyina oda no afi ombe kire wase no ahunu ne ndi a madane no a wonti ase no agudi ya omuko hu na yo nwanwa ukromfo no be kase sister so wodwedwo wo mse hwe ko Sompa ho bo se program be 3 ko no wote so kire adwene a mu say yes Meslo ma bonto yam obi be hu ama ho aye nwanwa na enema akọ nanim agudi apolina ofa erade nyankopon nhira wo ne dan so afutusem a wode amaye ye nyina me ma family na nse yetifo nso be fa ye de sa me chia yetifo ne ahwefo nyina ofa me futusem no anani 3 days me nyonko bi frɛ me ana woni me di nkomo bi ana refer me nsem bia ewie nipa ema ye ni ma ye ho so ntem oso we school abetene kumase obe ha dan mfie mienu emfie mienu ne so ye no efie rura se wo gina advance foforo onye sika nkotua na mbusa sa na wo dwene kina ekina wo dwene kina ye wo da achi no wo dwene wo se da bi na efie rura wo baje dan wanka se emfie mienu so wo baje ne dan wo so wo kan ahombo ba na wo ye aba impromptu atimi atena dan ni mu wasama wo boso me miensa ni nyina ho prepare eti drum ne bia sabe preduasa ya nwina de chie eye da achi de na making papa wa wo ba e ma ye mpa wo che wo se hwe wo ba ansa na wa hwe no wo china binti da chinti
obi nim de obehwe obi daache eti mesere agya wo tie me se ade na asi se oba na agya wo ya se de na akoso wadaroma bomodin na hwe wo ba wo china bi nti cause wo ba no wo ya wo daache da bia me kam se be ma bia wo be wo ba wo hwe no bia no wo daache ehu wo wie ye ehu because de wo be boa wo ba no daache wo to ho a ono momu ne be boa wo eti mesere papafo bi no mu amutie me monwene daache bi na mo fanhwe mo ma no na daache mo da ho a wo ne be boa mo okay abaya wasi so a wusu adwuma dwene daache adwuma no sua wi a kunum sa obepon opon ho a esese wo bie wo de eti eno ne wo daache dwene ho emfa wo mma wa yonkofuo bi emmo bra bi ense mfata sika na wo sai no bomodin se wo beja bi na wo china wo sua adwuma na opon wo ho a sabe be ma bi a medaadaa wa bra woni wonsa no adwuma ebinum asua adwuma bata adwuma na kadam ni se ntiri sai wo ma anwene wo china edi enti na wo pon ho wi a de wodi ko bi e wo shop kra na dane asem ye hwɛ sɛ de na o mayi mu aye wo ko han kan sɛ container kra na sɛ wo pɛ ba bi di container si a ɛyɛ asem container si ka kra wa ntini anya store si ka na obenya enti mesre sɛ bibia nipa wo ye bia make sure sɛ wo badwene wo china china bia sem binti ye momoden ne anwene saa sabe efia wotimo no sɛ wo betua advance biem sɛ wo ntua biem dwene wo china na siesie wo ho na pass aseketua bi to baabi na daache ana wo china bi wo de akɔbɔ wo sesen sabe wo ntimi ntena obi fie saa nkɔpem awieye eduru mena bi kura na wɔfa wo tena obi fie kura cha ebu anim de obi ne bakra ketekete betimi aka just what na fie ha che kɔna kosi wudie sabe se nyame to ye nsɛm a ye mmɔmɔden sɛsɛbe mpraduasa ye badwene wo chena wo ntimi ntena obi fie nkosi awieye check no sa afi we se wutua 200 million asem emfie mienu betua 400 eti mesre se ansa na emfie mienu ne beso no bo mode se obenya sese kakra bi na wo betu na wo so akɔbɔ wo bra ye didi a ye nya bi ebere bi wofa na ya wo se ufuri go so meso anom no meso anom bi wo ayom so side ho okay eti na ni abema bi ti na meso anu ya duane na wo jabi a boy ne se yante na duane na wo jabi a de be chena se ya wuwu a hwan mu na be ba bedi eti yamomodi si ebedi asa na ade ache sabra ni na yesusa enne wate so waware obakọ homa na opensesa okay so wa hunu na wa nwene da ache cause ade e beche na de enkwan kakra na ye ja na ade ache a wunim ye bebo pese de di nkwanche wo no ene twi na meka ne sa nkwanche wo no wo si ye ni cause bia na ye kodai ade e beche bia na afamu wu ye famu wu a why ne baba be di nkwan na be ka dia usia nyina be wu wo nwene wo chena but enna wo nyini ye no wo hunu se anya sem ketua obakọ homa kro opensesa kanzai ensesa agi me ka dia besi so sai ye nwene wo chena adwuma na wo ya bomodin se kakra na wunya no ena minim se ga na obi akatua nso ni di nanso ye de ya nso ye di na wetimi boabo ano de bi ye bibi enti se na mpanifo se ahohini ti na wo bubu wo wira no wagya baako tie make sure se kakra no ebebotoa enti sakatua na woji abomodin se wo beje bi ato baabi wo chena bi asem bi nti wofa ye ne moti afidie isu yi bi mpo aye ne mpo ya tua meka se me dia mabobo besia afa na mesa ba Wofa Lumba so wofa mami 50 obaka sa na na gudi anya nyina na ya tua ka wo hu se de ne ma bi asi aye enti mesre se ne ma ho kire de e wo ho pa na enso ye momodin se ye bedwene wo chena wofa nyakopon aye wadom na wonya baabi agina wofa bo wofa asefo o ofabo Wofa asefo ebia na yakopon aye wado de watu kwan wo akwantuom bo modin se Wofa asefo obeboa wo mo no Wofa obi ni mu wo chena ebia na obeto wa mo Wofa ase ebi na aboa wo Wofa nyame aye wado wa bie company wo Ghana ha ana stores bi Wofa asefo no wo mo bo wo no maame no Wofa bo modin se obeboa wo mo nya saa obi asema no wo ko so Wofa se wa mo aye de abeduru Ghana de wa na abehoro ka o wa na abekọ nsuo se Wofa wutimi kra de ka ba na wa wo horo de asankeye batu be hu Wofa bi na wie ye na aye basa ya yale mpu na no kwasem ko so Wofa bi susu atimi aboa na Wofa asefo bi amane Wofa asumu adwono maami a wote aburukyire na maami a wanya kakra wo ho yemesre bua wonua no mo mani bi no mo bo anti wutiri mo den do 7 predu asakwan bi so bua wonua no ma no
Unia no men ebiti fie just ye fa phone ye fra was ante and na yanko school bre akwa cancer chop money emwa wo china bi asem binti sabe yanom anyame aye adom ama ye ne nkofo mate no yenye wo mu yie wo china bi asem binti enka wo mamata wo ho nka wo mu nhya wo yam na sabe de wo tifie na sabe mpredu asabi o ya ba awa no ye ntone ntontwene sabe o wo sole anopa enye tin ma wo ma ne nkoye bi ma ba awa no so ye tin ni bi ye yie wo ma didie mu ma wani nkọ ho because obi hwa ba awa bi ama ene wo to fom na ba awa no mu na ehwe no because e china asem binti ye momoden se eniema betin aye dey akoyie e de ama ye because wiase ayete no obi nim ochina asem ofa medemanu asi Everybody insha brabo mo bi nim china asem nti agudie pole na se ya adwene daachi asem nti omna samwa akumidase yanfancha kese ma yatifo na ya listeners de bi andane da yampon omonso mpon ke ya do gas oven papa fie ke bebia wo bia misasa kanso ya chao na pramso hene ene me amenwa ba na pramso hene na wife no kani makase abaso ba na mejapai obi bedi hene na be koyi a de fene ire obi ba ma be boy bra de be koyi a de fene ho kani ti dani da ina ma omotesa no ya na omwona ya bo mo baso me nwan mo wa bruchi makase mekeka ya na me ya konya mane mu nyina me che obi bia kwa na ye afutusem no afutusem ne sei and then that if one fancha me kakra se me half it but ye be kasa kwa na mafutusem baby amede fire edin pa be na wuja na odi akone ye de akayo edin pa be na wuja na dachi ni wa ye de akayo oguno ma bia reho but ye mfa ne sei ene ye nyina hu no ma ye koso obi ase ne de na ye biase ne de na ye na meme wade bi wo madwen mu se me mfiti peko pe nya de se nipa mienu e challenge no ma bia me trance na mahwe e de be na sa nipa ne mienu mbe ye ya da che omu ni wa de be kai wo ansa na matie wasem na wo de ba munte ne pa ena me kasafa abato a obia twene sene abasa eye kasa obi eka same de me pesa me kaneto obi asum na nipa kro de ne kokromoti no ekoti mame me pa cha me busa se de na wo ye ya ebe kame amato abama mo me hoye pa adane MPP ni NDC na nakufu do be ne de ekọ o dane baton na ma Dr. Bawumia okay ye musa se edie pa ne kame makoma ana kan wa wo hweme akoma ma de koto aba ama me de koto aba ma okay muteni ye pa the same thing ana ex-president John Mahama ono so be ye bi ko so wo saba entuabo mu bo nyina no edie na obeye ya me di gina so na na se mo kan makoto aba ma no ede na onipa da sene a wotie me waye ana wo ya da chi uni wa ye de be kai ye de be boa wonjima enne owe TV so na owe no ma bia me we ye nwan mu bia nsem bi omo keka eno ma bi omo ye kwaku ya na homte obi se t-shirt manya t-shirt me pese mbusa o se t-shirt no ede na yaw ya ntisa nipa no koto abama no transnating ke no ma bi kaka na shenjenya na esika da bidda ana me hwade bi na me kobo so ahwa na makobo one party din na ye ma homete oba ne sei amama nya t-shirt amanya ide e no no ana meto ma na ya na eye mobbo enti uti fiese ye behwe ono ma mu a t-shirt ye nya bi ana onya bi nhye kwa kumi kwa kro bi so na nipa wo kro mu abodwa ala mi busa se na dwabo ide ase bi su ebi susu raho omo se police pani owo kro me ye transfer no enu ntia manfo owo kro ni mpatamu no tini suo adentia wajedi papa bi wo ho a okwa ye kro ma no ana district no eye omo ya na person busa se wo hena wotia konwa so se daachi bia woni ho a
unchirimadia ne de kai wo chasam ne ye pa o ohini biti bika se fa me court ya no nim se samre de wanya but ade bia wo ya tie unwa bi ana ohoho bi obeto wo to asase ma na wo sanje no ebe dane no me ya dane sebe kasa bia eni kwa se eba wa busuam na da wachi satam wo ko te pese me busa nipa wo tie me ede na wo ya madachi uni wa ye de aka wo ana de na wo ye ni ahweso ni asa to aba ma muje sase mo ye pa Yeti. utie communicators obi aba be kan dey because wo mo no baby obi a wo bia no sebo nim de ntia wo kasa eno ne ye ne ye fombo because wa anya sa na no aduane ebo no ye nya so so ya kogu asoro dem wo leader na de a wo ye no me pa cha wan kasa no ebi o de onya bi du nwa bi o wo fie wo ye okay identity ntimi nkan cha ye ne kra nche ya ho ye leaders papa de we de emwa yen ene se wo hra MPP ni ndis wo bia to mane ne ho wo na wo ye sei na wo ba we ya amwa wo susu na ye se ne kwani nyina mimi ne umienu a wo tie ye tie no ana wo tie me no ye ne ehu na mane ne ntime pese busa se wan kasa wo mind no e de na party A party B e ba ye no emwa be na aboa ye so obi ayere ne ho ana ko yase dabra yi aye kokko e baroto yi aye dabra eye pa me na meda tu eno kra na aye boachi bidin we se opese onya ha we se opese onya ha we yo na mba jo me se me koto aba na sentimi duro na se chine na wo a ntimi hu oda tan kra ntimi hu etisa me koto aba na so so na da no so da number 1 na me hu etisa me mpena echinjira se me kwa number 1 ho enti wenga we ntokwa Mpase no anzo akoto amade. We nyina gina ho ma wo a wutie me ne wo a wuti fie se. Ye no mu hia yen. Yen so ese, yen so hia wo mo. Ne hia wo mo no. Me pese mbusa se aboa wo. Party bi oba ye A, party bi oba ye B, me pa cho eboa wo. Kwa kuma me ka sembi. Ex president ma ya friends Kofuo. O ka sembi. Na sa time no, sa kasa no. Nipa bi fa ne tra. Ne no nim se, nipa bi nim se wo ka ma one party. Ba sa kasa no agenetia ma obia wo se hwe wasetrem Neto aba ene me pese me busa wo de wudi na chi no me pa twede ne wa ya o beka bibia kira mo akoto aba wow se wanso a unto sibia se be predua se wo bedidi ana sika bi obi di ma wo no me pa cha wo de ebe so wo na ona na bi o te akura se me pa cha wo benya bia ma ne no ni pa me ya ma ya dwen na ho kakra leader sabi wudi adwuma nim me pa chopi wo ba adwuma ne wo mu na wo bieye na wo kese wo ho wo ba wo mu na se tum me pa cho de na wo firi ho a wo kese de be kai wo je sa mo yo police pani a ye de wakoto kuro bi so wo de wo se mra na kasa da ho no a ye de ye adwuma na de wan mane enya na de ye adwuma na kasa bi kromu a police ni betima driver ni bibia wo pe bia na bibia wo kan bia wo dia back was no why the card way was majani fi was na macho ID card mpacho ya che e wo Ghana so obi ni bi mra be ne bae police ni ade wakọ gina baabi yesi fa wata ni gina ho na nipa na wo ba ne ye mistake wo hu a ni mistake o be na wo de wanye wakote because of usika bia wo pa gi adi simesi mwe atom na macho sana ya kachiro masa jadi papa edin anyame de ma wono jadi papa na dachi bia woni wa ye de akawo ye wo hene bi wo kromu a ada bridge ye bebo no hene ni bewu no kroma ni nyina to apiti ye mobo adan sina nasumasi na nasumasi o koidi enya na so hene da ye wo bi won so ye pam no ana ye transfer na ko no kwa e na kroma ni nyina fra fita ye akoy okwe de awrade da nyamiase me pa chawo din papa ben na wo ja no adaachi ya de kai wo kwa ni so obi aye no ma papa wo wiase emenne na sefo na enjoy lumba ma lumba sefo lumba ma mini lumba mani oh papa de na wati wiase no wo keka nsem bi ma etoya koma so me e de boye bra enti na wonni hoyi me so meboa wo me pa cho wasefo wo cheke wo hura e betima boa sa waja bibia to
ade na wo ye ne campaign na wo ye no aya gitum obi e Canada me pese mbusa wo se edi ti kura na mo bra mo ho kasa bebrebe nti anya yi wudi Asem Mpe wani mante MPP ne andisi somebody Asem Mpe wani mate eti kasa bebrebe hwi de bia kuro ba ko yakọ hobe 3 times we ko na we ba me pese me busa wo se ade a wo pese aba na wo pese ye ntoma no me se ade papa wo ye no me se ye papa se ye nto aba ma na wo so wo kwoto no ade papa be na wunya ya na hu ye aboa ana benefit wa enti nipa ne be ka wo kwoto aba ma no t-shirt ana sika kakira de envelope ma enu nti masa na me ka cho wo mobo okay se enu nko ade a wo mobo wo hene wadaroma ye do asia konwa so nipa nti na nipa ho ye se di hene ma wonya wo hene yanka se di hene ma wo nto etinde bia meka me so hene bia wo ba kodi akonwa otumfo kan wo se hene bia wo ba kodi woni asase na office no na de ko business ya jai enade ne yehu wo hene bia to asase amakola bi ono na wuko okọ ye ninwia ana sabe ninwia ba ana abedi ade oba ya wo se minwia ne ton ma na eso kra maba into 300 million old currency bra ente sa me ma won si da me pa cho da chi bia sa wo hene no wonni ho anti wabusuafo na umma me pa cho ye din papa bi obi atwemanso saa ama na de ne fie kura ne mma ye ka se we manso fo fie na ukọ ware oba wa wade mpa cho se wo ja ukunu ho akwa na se bibi ti wo kwa se be mpredo de ne yemfa nkai wo kwakwe oba bi wona se sebe okwa wade wo fie na ni kunu di ne so nkwase ni nkuma fo sole ekoma no because how oba no wo jadi papa wo fie okay enti wo kwa na ye omo ya ye obama bi ko awale bi wo fie se oba ni di ne so nkwase asem a efie ofo ne sore ekoma bra no pacho wo jadi papa na asema meka cho no aso emre no encha asem tie me ka cho say this is a crucial time one kasa thinking yankopon ma wo box ade na wo di akire no eye t-shirt binti edi enti enipa di papa bi ade no wonya ye ana wagya mount na wo koto aba me so wo so wo petumi me so wo jadi papa bi o kasa na do so dodo me so pi wo jadi papa o ye campaign a o mre wo twa so tam kwa gumi disi a okay ujadi mpapa ubetwa so abanti ya jadi mpato wachi na enema etima kotote dia ma 055193193105519319310548931931 hello yey Wofa akisi ni se hibekwa ni se hibekwa afo nyina ho ye de Lepa chonya me adono mpa boncho mu nyina ho ye papa ye do ba de ase Amentia insura mata je drink water sponsor Waku Wofa sabe pe ni for say tidase e mambofo Ye woni pebu atasi we ma ono de onimobi a titre ono de say obi ye say emre bi no bi ti say ono de wonka de no so na o shadows na ho ye na de bia me ka say o producer person nantia ye ko bi na fe Esan se dipa na person nante no owo enso e wo ne ho nti ko bi na fe a e na ko bi na tan fofo ase na me ye na ba ma ti de opa se wo yo bampo na me bete ope na wo ye ene akina ene ye kakra ena me fro no wa fa me fro bi mo esan se me na me be show wo ya le da me so nti e na me be force mba fa se so force wo ba ma ne be wa o force pa na che wo kwala brim na e de ko ti ubewu Idiana de o probi nantia umisa na se akisi ni makrao akisi mi awradi nshira no wafutusem nshira no kese na mentia ye dore ahia shia we fori ni na ya me nshira mu na na onimuna makuma so ade mam nyame onshira wonso hello ofri Hello. Bibi aboko de. Nyame adumofa. Ya do ba de as. Ofampata na onso e. Meti apo Kristo aya de. Ya da nyame ase ofa nyame hwemu nyimre. Amen. Ofa Ofa nyi. Ofa uka sembia mambia me de bo me brama ene. Nyame agene kra ka o love yourself first. Love yourself first. Ofa, ni pebia. Abrabo ni de sene me danya se me fezo ye se
and a stronger mother of a young day. When I put to fire the dear modern high. No, the open is not so bad, dear. Of a when you can another day, I mean, you come one more. Okay. Yes, we are Yajo. Hello. Hello. Yes, boss. That's your good evening. Good evening, sir. But if I show me the Gideon, because every man so France. Gideon, man, so for you now, where? We are away. It's now of a mebaho. You be she our watching now. Why? The other Massine, if it's a man, I'm okay. The away 2 months here. And I say in 3 months, I'm okay. Move a man so quite pan the eye pie. And I go from Quadras, Abasi, and Fabamana. Not another thing. And so, even the Wanyapa, I can't quite there. You're really doing my power animals. Thank you to Abanamana, Kay, Edamas. Yamisha, hello. And so, even the Wanyapa. Why did you now make so was it here TV? Why? Hello, hello. Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. Are you more program when I'm back? Hello. Meet you, Power Penny. You some of a panic, we need to. He said, the orchestra is the Anu can be there. It didn't power, yeah. Would they pay something in here? The organ, Yagin, he said, come praying now, be happy so obey a friend of Nina. They didn't know how be the two, be there to be at Alabama. And the organ, Yagin. Yamisha, on the Yagin. Hello. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. A friend of the Asan California now, where? I need some party in Yamupu. Yamis Mopan in Yamamoye, and your mom some more that. More that. Now, dear Kaka, make a blue bound say. And yeah. Nebula yasati waleno mumwe mo kontin ko ma eba na sebi e scaffolding so tati ablabona de wablabo nyina ko di mechi that's o sabe se wonu it mechi pa se o ba ku mi na wa mo ni ko no fedi ngoma na krache enworo su na nwane nko ono wo fedi ngoma na abo di edi wo se afgafo ayere ono awo dwane nkenne kamne no hello. Yes sir. Isaac ni baby ani fo ho ye ni fo ina ho ye ya do ba de ase wo futusem ya friends mother me first time I meet you program ni na what custom I'm not to my so pan I remember be me call when you the first time I can want me car so much na me feel and we some day e dey ni ya me see we be bia me say the program in can be use na mo for my youth because see the getting na all dika okay yes here no ya idini na na wo se ki be san ya the program really am possible mo my youth na yeso so a ye bobra ba ya me mo nyeju nyamisha so ye youth na be fa futusem ahade da bia futusem ne bansa ejoda kwesi fiada Sompa Asem Mpe Nipa ni no nso enti enyim free ha o abontia na otumidika bantem hello. Good evening. Fine. Not to say. Yafa ndi na ejina so ndi kire wadwene ne yanko. Na me gina so ma dwen kire ne fe. Me the MPP ba ye na waye bia ma me. Kofuo ba ye. Wo ye happy insurance ma me. What time ye ba ka kam na me ba ko school bag bonachi. Akufo do ba ye waye free. Me man tafo mienu o makobi. Collect.
Sister me back to what could be. NDC propaganda secretary. Me man go school though. Madam. No correct. Madam. Hello. Who was so? Me was so. Penny na futu ne say ye Jedimpa. And obobo so biem so hene edin be na wuja na okurum. And obobo so MPP ba de na waya ma NDC ba de na waya ma. Tobo tie ni America kire. Enti odi afutuo na bie wani ka kire se hwe ne nipa no ye na to ho abama no. Enti obi atufu se wie na wo kire wadwene a wo hunu ne nipa no ye no aso obeto ama no nya ye nya campaign MPP NDC ye ndie ni ha wo. Ye abobo so enti to abama akufu ado ne yankonko producer ye nkate na yesa obi woni mbeka se me na me ye to bo mani panisi asumdem ne yanko. Hello nseme menye yes am di Asem Mpe. Hello. Yes sir. Good evening. Good evening. Because your phone Daniel Kwasipo ko mi ka se nka ko ben. Daniel, we rapper na. Because you say we rapper. Because you that. Sabo odini bi. Se be ya bia na mi nyem so wa kire ba. Odi mi da masipa nene mi fe bi a mafremo. Okay. Na ma ti mo photo pa mo so mi de se me de mo mabra. Yo ko ni ni mo mo yi ayen me ni age ho papa. Ya mi se mo pa ofa me usre kwa na ma wo. Na wo se mo pa so bi se mo pa so pa so bi ba o me ni sam mo di track do me ba ye. Na mo fa so ndi ku na pa no de me ya da pa. Me mfita. Ya mo nshira mo. We sa friend kwasi aka sa mente. Hello. Hello. Uti na no de ne mesra ma yiri muntie na wo ye ko no wai. Uti na no de ma yiri muntie TV na wo ye ko no wai mpacho. Okay, mpacho di ni ba bia ka se free. Okay, Kofodia afo nyina ho ye. Ene wa futu se mpacho. Onso kan bi a kire wadwene. I will need be binti no ba. Your friend will free be. Hello. Hello, my boss. Ononso ko. Hello. Hello, good evening. Yes, sir. So, my name is saying. Eradia ya dia dodo na wonso e. I'm not the man pa. Me pacho wadwen. With the confidence, the 100. Confidence. Yeah, I'm close to 100 na cop. Ahonjo de ese me die mu a. Me say no pa. Baby a free ba ni di wa wan kasa wa cycle ho. Ko so da be mu ho. Wa bo hu mo dia wa bedu be oji. I was saying so I your ho no show na mo no di next. Ya na mo di oji. Nyame nshira. So what pa mo dia na kokko baby a opeso ko du dia. Nyame nshira. Nyame kan ho. Me di opeso he na mo adi a ye te se bo me te se bo ne dade. Bibia bo me amani ntimi me na me kokko manim kwa. Me dini se jimi no. Hello. Hello. Yes sir. Good evening sir. Pacho bibia boko de. Nyanko fandom. Na me to adaroma. Omo mo frana na omuntina ayi timi no na o kaso munto mo montenti e futu me de mano omuntiana. Kafra abrabom de o madukura so demfo. No dase. Ye meka na se e wiase na abatro no. Ye koto upgrade mama obi. Na wuli mu se we sisi wonti ana o se nto abamani pa wo fo. Na mammo mi di anza. Okay. Look at us ante be quite tense. Ye frame apisco. Apisco nkensre no. Ante be quite tense apisco 1. Apisco 1. It is the American say abattoir. The trade mamu bi papa na mama na wo fa. Apisco bobobo. Apisco international. Uni yana. Lele saka ho. Apisco. Entino, ye can say omonto mo boase. Wo ye no yana tifi o ha onso wa ha. Yam preview. Asonje ba yinyina na etim. Correct. Asonje nso ama yinyina na ebre. Nti ebesere.
you know they do Pia was theatre so I'm see a theatre them 24/7. Yamanya mini kind or Brabona yet. And Sunday they are trouble. They make us a 10 million more Ghana at Santo Region. Radisha last 2 callers. Hello. Hello, Volumba. Yay. Volumba K. Volumba, the Wofa Pizarro near me. What do you think? Pizarro King Suboko, dear. Of King Suboko, Bibias watch now. Baba Nini or say, Baba Nino. Our husband, the send me up to me about Benicas you. International Baba. Now, of already the Falcon, so no much ya, Nanacha, Mini about the coupe, or Kunyami Admochina, or come make golden soon, and Yamu watch my identity. I won't get you. Yes, let's say, I go for 20 cents in Mini Abano, that might be with you, me for your mama. Okay. Now, for me, Thomas Samson, I get the impact. Now, somebody assembly more 3 years. The real Shankas and offer. Yanam Panica send me say, a dimpa, a yacha, no correct. When you see car, over Sopra, Junior, the Sopra, Jadia, and the Sour Jeff will be all, put the Benya over Nesca Tam. Now, you know, if you are not the best hour, dear. And I said, the Yakrano, the best shame. And three of our real way, so the idea be your be. Now, Jack, you deserve a soldier on Udinya, Yamemre. And then pa, if you are say a 2 year book, Nana Mobia year 2. She a 2 year boy, Yakubo Shira, Nipa went to for soon Shira, and the Asher Mabuda Yabano, then 2 year boy, Mompa and Slecadian for young Cropo. Now do my Kakaka, Yamay and so, Yamay and Sha, Yanko the Piafo, Volumba, Pizarro, and King Macau. Yamishan and King Kazufunia, last caller, hello. Volumba, Majo. Yeah, go, Benny. Mekaseti manso mafia so afine but your hobo of your hobo code manso boko na mfutri ni ku china meba manso meba me mani beba be hebi mfutri do so kan tie me de si me abato de me se de mu bia amu bia abo no nti me de nan to abo tobo ati amre pem frem na me nchiro ba bi neto fa ho Bajaze odi be dim komo ofe ai ni ba chama mi da ba to re mendo ubeja ato de too much da Eradi nshiro ni pe bi otie no anya obi akese no man nkonko na ni ma bibia engotot me hwe party ame wa ma bere wo munyi me ko cheda ho simple na nya mi nshira na ne ma nkotot mfama baby bia wo bi osuru nshira nkan ye kokomuta so je dia baketu bi na family nsem ni nyina abra no kwasem enensem adafia enura do ye no wahini ya bonkomo wa fra wa ho wahini na sa akoye dai ye kwa aba no ye the story na bro sisi atena fidie no twen sisi ye ba sisi ye abode ade Cinema no do tunu oba mi tini kura so wa ayo senior me ade adanke ba ko da time ma ti be bia me na ma no mu no she danke ba ko da we ye dank extra we wonu ma ho tutu ni na e be jai senior na mi sisi ni nso e mi sisi o and there was no problem there senior what see dank okay so wonu dank okay okay sisi ya we ni na e be jai sa we dey nyame she someone do ba the danke ba tonic wonu ma bi o minum pa na se na mtumi ni na na mtumi dan so me nie bi no no o chale me taibo pa sa sia dan fight okay na so sir koko ya bi betena me so ma me je me ho enje Jam na mu janko na fi esefifi meto ntimi kura mfa meto ntena se na so mi sia dan fight okay aboa me pa yini na from my team madam ho sine fifi ti asate tell boy ya Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu Freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjegede nkratoi atu. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh,
tasty, delicious. Boris Beef Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you are a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. Nyamisha sa okoso je bretwen ye. Asam bia baba betwa makwan mu sesi a ano edene. Eye Bible school bia. Your friend Divinity Bible College. Divinity Bible College. Pastor Alex Amareba ene dano sofu penyina odano no Pastor Alex Amareba nansente mo asofu ma amene sofu bi ba ha se papa yi edo maku school no si bi wa abrochire na emso moko hwehwem na abrochire from card na kokod se ni school bi eni abrochire ye kan papa edo wose yoyo ba ha besre se odi ne yasie bi a yemfansuo enwujenim na o deposit o musika na half edema won ena oja half se meripam no o de beba meripam o de beba no eya dane bosome miensa kai so aka de nkanye kabia na sebita flat wo bi adwuma enko akire obi nte ngo obi so beba obi se de tie bi opene saa because obi ahunu wadom so mfaso a obi de oba obehunu so mfaso entia me nton manim guase mansa da bia maka o menti bibini ase o ubetia ba mi anama fidie kase so Mr. Amareba Pastor Amareba wasoli Divinity Bible College ubemi aka Pastor Amareba ubaya na Divinity Bible College na agu na afi ho adwo from eno bebremu bibini ana oyensem twani se we mu breso wahunu ba bi foforo no kan sankwase afo we na ye ma me so onka no kure wom Pastor Amareba misra wutie manwumre ya sofu asoli bia wunim Pastor Amareba sofu bia wunim Pastor Amareba Alex Amareba Divinity Bible College ya ne dia no me pacho mo nka nchense ne wofa se o metua 10 million penyes ka na no kra ya na dia nim guase no a 10 million pa ka beje na omo fre dwa ya sum tesania ya ji na yen yedie na ofa oka kire mo na mo ne yade ni to mo tesania ono otimi dan ne ka ngode ba ha ne no mo boy pressure 20 aka 10 million fa so so na nya asumdie ma okra bi odu wanyini me am bo odin sa Pastor Amareba Alex Pastor Amareba tiaka 10 million peno na asumdie mra Pastor Amareba yere mbata uti anu akache okunse mi wura we de tiakura ma ne mfere nam de emfiri mo so na me etu ya me ho metema mo adwuma bi en fom tutumi bi adwuma Bible College ni ade sa no na kofa kwan bi se ni yebo udin sa na ya me ya 10 million per de Divinity Bible College Pastor Alex Amareba ne college na sam ne yeka mon kan chense ne wo fase 10 million pa aka de nya kachina o metu esa de betena so bi mekan se munu boto mesre ne pa enam de respect to pastor na edikan nti me de whole respect ba ema but chede a wa mo obi ani ye ne ya mesoma mo ani ayo ya me sa na mkom ntokwa nyesa me sori ana makon ntokwa ya na me check nipa a wo de ade ye no se de wo de ye na kodru me dwene hu wi ma hu se ne wo nye nipa so watimi ye oyonku nipa se dia edu nye nipa so dia me di watoma me nwene ho go bia no ana ponchi aka ne ma gu okoka jeza ponchi we di onim nyanse ho
enti se odi ade ye nipa ma me feel say wo treat ni say aboa na afi me so be treat you say aboa. Pastor Amaleba, with all due respect, please come and pay your 1,000 Ghana cedi, then we'll be free. I don't want any problem, any case with you. Pastor Alex Amareba, Divinity Bible College, please come and pay your money. That's it. Odeu, Pacho Amaleba soon to Escano. Wofa, me da say. Na edu maybe I had a nyame for so and na ekoba say dia na just akra na o twen dia ma hwan wa be Bible College o ji abrochirefo nsa wom omgo hwe ma sa abrochirefo nsa ni mam ye di wa kokod na no kra na ya subampa na no kra nyame dwuma ye twato enye subampa pa Divinity Bible College yes ai wo kuma se he ya papa wada roma enye kra wa betu ya bi 1000 die mesre me papa pastor Amaleba ne yire Mama wada Roma se wukunu bia na ne re na afie bona beti 1,000 na aka no omomodin so wonfama na duru me bia fa na woka no eye nim guase ni wood ensem bi wokra ya na efele wabobra wanyina wie no bia betan ju ni be ya wadu yakopon aye wadom wukra certificate wa bia Bible school enti ya dia ba dia na betimi atena ho amasa ensem nkitingiti we ya ba begu ani mu ase ofa wada Roma yensa ye to ne nkra sapa papa wada Roma wasofu dwuma nti ye dibuo ne ani di ama 1,000 die e ma ye ntwewa mfrewa 1 million time 1 million makoma 2 million 5 ya frewa wo mfa die so kra watimi di aba e de na 1,000 aka de papa we de wada Roma bomodin afa bra na emfa ni munyam hyemra na yenso ye ho enya den enwe ye edrum na bi enya den a nko omudo mu case ba na solution ba yeso so yakoma to yeyam enti papa wada Roma bomodin ana betua na emfa asundwe mra ofa che kura che koku mi Pastor Alex Amareba wasu ontu eska no ena ka chama oje de Divinity Divinity Bible College Pastor Alex Amareba edin so de ana ko se friend Divinity kwa on se drum maybe ho na ye kan sam ye kwa tia kwa drum maybe ye kan wi na ye refi sa semi sanka papa ye odi ni hunia sana me kan kai refi ba nipa betima tran wasa na de ya wo wiase se nipa ba na wa betwa sika no wa hyebo na fa wo be frɛ no wonfa esa kwa ye kwa wa mu yen pa drum maybe wo frɛ wo bi pa na se we wo frɛ no na se drum maybe na onimpa se onimu number pa wonfa na se no akoya ni da ho wa kwa tete to obi timi frɛ yen ebi kra na phone de ampa waja to ba bi pa to ba na ho a wo frɛ back me ka bibi ewiase nam kwa kasa kasa ompani for ma so frɛ me jafo no to me sorry ebi ada se mo hwɛ manim wo de wa wo pe ya be ma umre na we de chese be frɛ wo mfa ne ade adwese wasami anka atwam go bi kura refi wasame be hanya mu first of all omo ba wa anka na kura nkyerɛ mo sika wa be betua bi chese se be kwa bi so ga obo ma fa so so wo pese dey waja na ye kese wo frudua wo so ti ase na pete yeze no asa frudua asa pete it is one for ma nyame adma Monday ya be sa kan wa se ndie be kan kese pa the picture no asa so it omomode na on first camera kwa awrade nhira no afuta ndi amano sofo de kasa mo ye kasa ni yiu onzi ebumu ye felemo ba chao pa ye felemo edimu nim hu ni na fira yi ko ne de yo ena maka no 21st clinic ya sciatica yare no nko ano mo sawo 21st clinic se fa sciatica yade be da wo wase men kan jose kumase a omo wo branches be bri ewu kumase a ombetimi abo ahwo yade amane ama akoto tedi ama na omo wo boase nso akra omo wo ho sunyan omo wo ho nkranza tachiman omo wo ho mudi omujuma ntitumilika na efa wo yare ye sciatica yade ne be dan wo senya no nko akora na omo sa yale hudu opi nso wo ho a 21st clinic so de be dan wo na onsa ema unya apomudi na sciatica ne de omo bomu degree omo ye kwabene wo ho a chese sciatica yade ye 21st clinic nka na pebe bia finansen omo na tutu kwan akwa manoni no omo wo appointment o mako akwa for fele ni amade ama yenuanom binti for
omo number no na frɛ kwaje wa yale 0540311311 0540311311 omo se wo sa ho yade nso na wo no mizo mizo drink 5G mixture drinks we mi enu kabomu a na se wa pom de ne ekoye di amount maka jo some drink ade ya man ye de ye tam kom de wo woni ani da so obi sa na wo fie no bie fridge na bi emu oduru mango ne de aye enti emu oduru papa bibia ni mu asabi e de side effect bia beba enti bobo drink ni bi ne firi dende bedwa ma so ensonto na anu yi 6 match se o 6 match yo mko yi ne ya short wo ho ne yenya bi kura nchema won enti no ye ka jo se usutu bi ne ton ye beto na afesu to bi so ankura for health fridge bi na wabobo na ne ma akotote dia ma won number ne guso pedodo atu a 0246 270221 0246 270221 21st clinic gina ho biem say he say ko Europe ja doctor fo ni bi wo Europe asa me bo adwuma e no ma so a doctor fo ni bi nso de ba eye omudi ebi nso so aba South Africa ho nso so no sa yade kwa asoro nkoso kura nti sisi ame no kasa wo Europe nese wo yade no to Asiatica na ho mo South Africa fodo mu gina mo so dendenden ene ya miguso ame no kasa tini American to obi bia wo tie se number we e no mo de ato so frɛ ne buku se bia me kura mo Ghana me ma me wo South Africa anaso Europe country bia mo nko hwe ne mame na mo no nka sikasem kakra bi no mbaji no mko yi Asiatica yade ne ntonkone ma wo mame na ne ho ntono number no 0244 915-116 0244-915-116 Express Group semen kanto for account December down no was country be a dear pe ko ho de omotene te e bas ne de kwa mfre omo mpacho ye shaper mfre omo ni sa aduma no na ba bi de alupri na ekọ de mpacho tumidika ne from no omo a oma ne man kotote emfa emma was ba bi te Canada UK Ukraine New Jersey Germany US baby biara omdi nipa ko nti bacha ya ko ndisema fa beda won bacho visiting na fa beda won so wo pe won so akosti working permit na wo pa eno so fa beda won no mo amane ma enkotote emfa emma won number ne gwa fidi nso fa bacho wa wuti radio so number ne 0508 111 343 0508 111 343 ofro mo mbejo so na niema akotote ede ama 3 eco capsules semenganjo se fa okoko yade ne bra beda won ba sisi oto ano niema heda nko yisa omse unum koko adu na ebeko ode wo pepa ato abo sa apone bia na esi wo sa wani hu na sisi esi wede na ni ba bia ano a omse num 3 eco capsules no se obubo bi sa ano a se de ombe kire na nu se capsules ne nsa no na ne wo wede na ni afiri na afi inside ne ko obi koko ntutumi chim na ne kokobu ep konti no bi jane na ya no wo anwene ne se okekamu saa kroko am obi ntimi mmɔ adwuma wo mpamu yie okosi na nimu asesi asokɔpe pe no asɔre wozo ahye nika na oba na mu na da ho no hwɛ no ɛno sa opie kohia obi an ho ɔde ne kyɛ wa mogyan no enti bida bɛsa okoko yade na ne ma nkɔtɔte mfama ho koko yade aduro ne number nie 0546 107 107 0546 107 107 Dank Natural Health Dank for some canto say yade bi atete wa brabo akontum fa beda won wo se ya na wo yem woro so usisi untime ntane eniema nko yem fa ma osa etete wo o se tumidika wo je bibidu ayale hwedidi a doctor ya me kana se me doctor adwuma mu as a doctor no wadi emfie aduo no eno no abi in hospital so emfie du 9 14 years into akwadale mu pa ne nuro de aba adwama so no ano edene ti Dr. Dank se men kanjo se fa no number na fo ayale hwebre no kotwi ho no won show yade number ni 0244017556 0244017558 ofre na obeje wo so na enema akotote ede amount asumdie o say nyame somafo yaw founder of Asumdie Ntontom nyame nipa ise Obakuma say 3rd to 8th culture center October 3rd
to 8 culture center nyame nipa ya obo adwuma papa makato se wiebire sofi odi ne musu ogu so na ayale saba te sane nke bo fati oyigu so na ayale saba na ne ma ekotote e de mawo it was men kanjo se obakuma se culture center entitumdika fa wo ha wa man ye wodadwene bra beda no oso obesa ayalefo yade na kodan na bia ne punu bi emu ato nyane de ya continue opa adwuma ne sika aloko nyame mfa ne so no mie sa akwan no emma edi nyame somafo ya wo se tutumnika menyi hu mfirimu na obeba ekosi se obekọ no na ensenkyerene ayi nyame madea edi nyame sofo ya twen asumdue enkan wo fa mechia ba bia wo bia saa na obo heba omna de preke se pada ne bayo obo se menkan kyerɛ wo se o pa yale hwepa eti apodia fabedan obo heba na de preke se pada ba omna de odin ba ye wa wo ne matutu akuru na ne mankoyi emfa mawo wa to bia so ne ntira gene o ba omo ho a omo sa obi wa otena kama na nasa ata edufu odo nsami ana atom omo sa o chest o wa na wo se mpane obo heba sasa anyare wa we nyina wo se fa number na ne hia na frɛ no 0257472506 0257472506 ofro obo heba mbejo so na niema akotote edi amawo Apostle Dr. Amagashi semenkancho se ne clinic no wo bo adwuma wo wona ne nananom ato ombo ahia na yefie japade ekwan fa so ten haban de o ani o de hwe ndia haban onimtam obekọ na haban ada onimtam obo agu no wosra haban sem de ukoye adwuma etitumi ate haban mu de akire me yanko na tumi ni so adi na chi na ba besa wo yade wote haban na oni ani wa yade fire tumi no a entanya adwuma nti na obi tumi te haban wonya ayaresa no Dr. Amagashi si won de wote na wonya ayaresa ni nyina nkoda nche se be ma nya adwuma yie eye adwuma sinasi mane manko yie no wose brabe jinduro ni bina niema enkotote emfama ho ebane sa obekun akọ wanimpa Dr. Amagashi enese menka we nkyira Dr. Amagashi number no 0544 580 936 0544 580936 ofre no a obeje so na niema akotote e dia ma COP fertilizer for omo bo adwuma wo COP for bo adwuma wo COP fertilizer omo COP 15 omo COP 10 na fertilizer mi any difference wo mni ya oba ko ya de gu atosode so ebi ti se nyaadoa entosi emako jene ne niema ekeka ho o carrot no ni nyina ya de bigu cabbage no ya de ni nyina bigu so ene ya oba ko nso egu aburo emo bayire so se ase na abokama odi kodwa man so no wanya market edi COP for si tobi e nso agugu aja fa petene ma ne so na emmo se de wo pe na utu a na okote a onwu se efe odi kodwa man so a wanya sika wo number ne 0555 909 437 0555 994 37 from ombejo so togbe ahaban keka azibiribo zonkaru kago ka togbe se menkanjo se bradisu bomfa o se bradisu bomfa be ye na pese otunfa bradisu bomfa obi odo ka pese obetua nfa ne bradisu bomfa but ope bambo bi because oye bambo fo to pe spiritual bambo so obi ntimi sori ntiawa eyebomfa ubo sika ho baya eyebomfa utu agudia eyebomfa eyetogwe ahaban keke ejuso eche kurum kwa no a bomfa na meka ho asem ne number ne 0244 484 747 ombejo so na niema akọ tote ede amount na nsen ye de asem bi to ya prono so na asem no eche pau asem no ano edene asem no ano edene wa wunim se ye papa eye enfantini ye obetena ye nim nnora ede na asem ba bedan yen efa wo hene a wo eye enikuro no petuda hene dikuro petuda dikuro ya ni nyina twetwen komo nnora koku gina so ama na yiri gina kira se asante ahenie no minim se na yiri di half a chese de ye campo on party na na de wose ye se wo de wo tena ho na asole ba me ya chwatum me ya lock wo ubediam ye se na wo bua se te udimi nya sa da na de ne koku achi se won soma santeman tu nim ku fa so ye manfo akoye case atia papai papa wo ye case na papa ne fie ti aposifo okoe o ma nya papa na anche no ti papa ne frɛ na ye ma na idea se ko
the corner call report to who say no abete ampa wo call ye no eye petuda police for do say yo I salute you this evening me oye papa me kanya nkene kameke kanabasa na masole ko yes wo call no de netna kantaba kama firi say sebe asante hini yewuro tumfo pinzo tumfo say to na sase sem yemfa police ni soldier na eka yemfa landguard na eka na mumpanyi na report enu ntini aba abefrew omutena wone ne bobon komoji na no asem kakra kire ne se Monday omra ne yempa de ne pumasi bere enti Monday na obeba no ene ye chese no ya de recording BCA ase papa no momo antie ye de amia anya na sumdiem na so no momo se won de wokoko tra so de a na ye nso ye beba am na hu se ohene no se bi dikuro na ye wuranim se o hwe na sa ase so opetuda ma no subanya wo da na de ne ye be ko na yakoka gum na afi no oni wotie bi atimi ahunu se na ekoso opetuda na ohene ne se no wotie enti yi wasum we ye petuda ye dikuro ne ho nkomo na ebe yi wasum na ye ntie na ne ma engoto temfa ma ye nyina MC afo ma ya munka jangum na yentimi nkonko ye ni MC da me twem ana na ohuru ngugo manza no akaza na producer okay Kuiza na wahuru ngugo manzana mankati ya ni mwanzi Sebe last week sebe 2 weeks okay na jawo from so ni fi ya meme ni nkomo ni kwa meka ise nke ya mbo ade tino so ade cha obako e kwa na se ni ba no de tino ni se sama abeli na se no mo pot na half baby aka go down one so jina so ko na mo kwa me bi so ko se wona de ona ho asamba ma we twitwa agem se yo wa anu site of obia bo din a no bia tofo bo didin a fa na sama meke mo boa mo ne de wuti to me se no kresa enti na fi de ba ne se na se na so leje enke bi shim ana pe mo homa ne ho se na asai edin kan fi be bia bo esi ne eduma no eba to ba no botwe mo koyi te chi no me pie ne ho se yo kwa me hu na ne ba kobla ne se oka ho de mo ya se o mo na opoku na ase mo abegina echi ba bia ga ne port na la se ka se be botwa ma no to na ase bi se ko chen se Evans na port na peme nem so na peme be bia tabo dan won no se na se on risa nam so na se on risa asese we na ho asamba ya Gibla da danse wo fi o mo shout no enti we ne ko hu force FM na na ya anta san ye ma yakɔ hɔ ma na anta hin na kan mana na cha asese okay sa na te do da chemi nti na anta sa na te na ne putu wa ase na abɔ hɔ mu mo de se ma pe 5 million na ɔde 20 putu ka ofa na ma mi kemu bo nti emu hɔ no na na fi hɔ ba no de skin ka ja force FM na ankaje na asam no hwia so de wo fa bo edu so nti hɔ no wo fa from ka chem say once na aka sa akasa na se 20 million na obaji na wajam na odamo ofa sama making waden madense ne no anamobo meja na ye nti achina maka se 20 million no buzu na se from ka se evans hwabla mabre na hwabo amabo mama msum sense from 2500 de na asam fa nko na chinchiman entra na se wajam acha odia 1500 mbo mwade fabla na ye fa man na o sa chem da buzapen o sa chem o to ma adwum so se foko fabro me no ne yesu na buzapen yanko ha na medonam buzapen yanko na medonam anya fine sa te se wa ka chem o sa mejitum ya me so ya de me 1500 no me de buy no sabi wono kredi nti wan fisika na anka fidem na anka chem se iba se ko na chiri mafro me buy na o friend na o friend ka chem se e conference de scanaba no ke cho sa jeto bushapa na sa meke mboa na jeto to jeto ho no oje no ko wan fan to no friend ye no wo so mo sa ne yinam le nti ne ye na pa na ka chen se ko fan tin na wo ma asam no hwetwa nti na na se menji skin to sa na ta no ba je koto no ho
one for skin out to them, what the shen you listen in the quay. Now, feed them and tell you, say, I bet you be ma. Then I sit in Chara, sanity there. Say, me, she said, you've been required so channel that I'm quite a snap of an metra. If you said, no, one of my painful, when I'm the Inte kofi ba yi na o se obuku frɛ na ase o se na ase kwa na ofrɛ na ja wo so kyerɛ mu so mu de na kofo se fam na ka se 1005 man e ba butwe ko na afɛ wo man ti ase na ko no wo yusu adu na wo so wo phone na ma no ma wo ka se ibans e mi libra na yankɔ na ho na na se wo ba sa asɛm no so me no wo no yin na me yo yin na o na yin na ina asɛm no atwetia wɔ yɛ so nti nkwara ne de omo omo ni mu bi afin kura na ehu agina sese but wo susu ne madansi ne amobu afa wo bo me force fm menten ye kwa menten ye kase wo busu apena ba da dansi se boy no asase ne dia nsem bia wo ne boy na aka bia se nsu ne ntimi na wati nti bona wo kase ya so ne so no ade ba de bani anane ya ba ho busu apena ba da dansi se enye no ko ya so ne so eto so bibi ni asabe kuntumi mfo wachi anye bibi sabe ebo a wo abom se ye wanka memiye ba bi da na ja wo femi ya wo se mutumi kaba tina na mabaya na de ho no Comenzamos uma prova. Ya papa. Tesa. Ewi ase se wo se oboa obi. Ebeto mrebi na asan kwa ya asema mo. Ade se obi to ba wa. Na ni obi ma udi enu ma ni yeye. Na sa ware ni yeye ya mo de no. Ndokwa ba mu di ane e ba fro. Na mi akofa na ba yi. Ya na mi no ni mi fi. Nana dene ba. So ba hwehwe me sa. Tinanze me ko nganze me kaze ko Brazil. Na se na me ye na me ko so ya me yare. Amba se me. Mi da dem ti am tiago. Ya wane ne babo e bisa. Ba no me ni apa na ni. Na me ta transe o se da. Che kan se asasi bia. Ni fante de mama na sa tanto cosa so da am se ni no si bia ne yankona no yesu ana ni ngai ko ya ngana asem no de no fun me ya chimia chidi ya be chima makodam but nchirichemi baba no wonu wo hena woto ade ba me mu nya no do to ame nso ni sai da fe no bu zan se ni man bi fa na mfe enu nyina no kobo pepa ne ma wasan shi tibu ha so le simbo ha ya gana ko ya ka mi biya kura we no asem fante na fante na ma me won de se taso we ka ni na huna ne ya cire gina mudini to no de to ko na na ka za ne ke da kura na me ba bi kin on ga je o hini ba bedi 1 week di bia se mara na me makanje wose se dem bebo wa man ai din je na so yes mo na wa nkwa ni ba ya ba e dwindro na se me ko na asesa ne do ni so bisi na me tumi nyam so kai se o fro ba ke se wo nya na san na me ko ho am so stella out kwa no watu kwa o mai na mi France na network no tuma na no offer me say me fro am no mara na obinya na so nyina na say o de mere bi atam ska de mame na me kwa fela ma fero da no am ba ha me ko me ma me o ma ke ye ba payment twete sa fa ma ba ka ye ko 20% da daji to credit once ni po me bi mo antibi ya na me so me de no say te for kan wasam so for body yesika so yesika no o hwe ho kan asam nti no no so ba ka se ono ba ka se wotam sika de ma me ya me ho nta so no me ya na me so nti wono me say wa fere me twice kura na me so me no kasa no pa no mo wo nyina ho no ka so nti beba ame aba sabe ba na mo biya si dia kura na me say tam afra me na me ni be fi mo de so ba ya ko eso se dia ho no ni se oko na do be kan to se de ma me be kan jo na ka na de ho na afi me da afede de o kan ni se wo twa ho de mama me no
edi wonu se ma me na da na ko busa me se ne de na ye na ya ton ana na bro eda ana bande ba jim sika koto ana me se me ni hu mi koto blog no nua no twembai e ma woto yi nye se bia waju sika di se de ye kana na nipa no wonye yi sa ndu ba ya na se de wo kana sa na te nti kwa na pe do ba kana na pe nana de kan ma no nwen nsem ba ko mi no so mi nsem bo afo no e chi so pass na asem no kuduru baby kra no wa ne ma dance ne ma hyese no di dance ya ma me no wo ye Pentecost da na de ba ko a me pɛ wa asem ne se wo nsinsum no wo ha ana pese me chekire me kire ho se asase na me na ka ho asem awi ma asem no kuduru for se fam ma me nte hinam eba mi bi Emma nana ka se obaje force for kwa kan se me man 500 nana se wonje no onye mo for buedi se na 2000 for buedi se na 1500 na me discan be fie ha ma wo fa o san so ye no kwal funtu afa sika na ankoto dem o fra na yire no wo aplaman ho no wo asem man nana discan no busan pen discan share ni sem se je ko na ba da ama no enye se da ye ko to asase discan kama no oje ono to ama na ye se je no ye bi na wo ye into asem ya or pampan ba no se da wo se na mama ye ne se men pese asem ne boko baby na on fle bu champagne momla no wo ye se na ne gina bi baby wa kagina no oyare into wo no wo ye na bu champagne se sentiment ba kura no bi kura sabi sabi wo papa no da de cha wutu apshina position a wo da man so ofa into se ne manu eno na pokunu na ne yire no ho no munima na yire na ya yes enti fechire wo se na yi ma wo monte asese kata do ho ma de baba ma wo da aka kire wo se asam ye kani na wi no mkaka no force fm wi no we kwa kata am kobo de ba se eye 1500 no idina me de ye ne ye no kwa me da kwa na na kwa me da kwa me kuna me ti site ne da enti wo pa na wo pay my attention da bi wo fa na no wo so amankwa na oni put just hene na wo kire me enti asem na epempan ba no ko fantana asase na da me na awie enti se ebia asem na ye window kra no asase na na ka ho asem ya obagia me de wo da aka compensation ni wo ba kai so na da no me fra ma me nu na ma me ka che semania asem e be ni no so hwe ye ko na nanim na ka che he plan se he ye ton asase na ma no na se da de boto so bia no yamfa na wo kai se me no me nu ye din kan ya ton asase ma accountant mo ma he sike ni bi wo ka asase no enti asebia ba ono ana asema enti wo your toma na they only do budget 16 million 160 million enti they hear about to subia no o ye here ye dia enti o ma he bi sebuta pe o ka asem no ene mpina he na asema aba o sa asase no ho a nipa mi anseke di moku no obusa pe ko de trenchen ne boy no na mi ma asase no ye be dia be compensation asem ye kan ye fo ne ye kan e be ye duma sa asase so ma se ato afi wo ho one person we are no adalma we say samatua matuamo my tuansa table sa pen aso until on na de bia maka se me pe wasam until fa kwan bi so na konanim ukọ na akwa na wa mamati na fi de me ho anama na wo se metu na me ma be bia wo se makọ no beko na sese empempe ne se no mosi mo abaye na ofie ho no sa me wo kan se me no beko no omo ya mo aya letter omo twen mo me ka se omo ye ofie me ka omo ngobi omna sepugu na wate akura yo enti omo bate ba ko ye me Gabriel sabi Gabriel no wi ena me ko fie ho me ko pe na Gabriel sa na wo so ho etin sunu ma wi dia na Gabriel di no kro was asam ho mam papa asam no fezere me ko ho na no so wa wi no so me no so wi dia we dia ba na o ka cho se utin sunu wi afọ asase it is wa boka no ba bia na cho se ti kudu we ti kudu ho wi dia ena chen me yanko o so no ka cheche me kire no sana wa fa ho adwen se metinhwe no ko fa mane na Gabriel shiri gina Gabriel kasana na kana kure ye hobi na wo kesa abranche o team so no we on fa asem na pena he na fi we no antina me pese o me akozisi ya no we nyina no we yi aba what na me ni ho what and say abusa pen ba woni di ma me sense me kuto jogo fom da me so no say ma me pese we yes adwuma we ma me ansana na me ko na say it's better than 1,000 letters from the kind me na kasa on dey do no kwa wa dance mo say we nyina na me ni ho wa dance die ni ade na well entina nipa dey so we ye wola what you say anya adwuma wu a tete nipa na we sama na no asem na de ka onu kura onu na be gina ha no wo defend man
Ntino wo kana busua pani nim on ze na je say nipa so de wo kana eye na wonyenyenye so da sumi yeso yeah ntuka sene o bani me media chire na pa me menya ya o papa no uni ana saka mo next ni next so oba de unum me no oba so unum no oh the second born oba no ye pi na me unum baby oda o so unum no papa yo asem isi obefi oba fami na me ba no mu ni ho ma me no wife nkwa na ya na me batu no okay oh ti we dey na ka ye nyina ye ko no hu say ofre o no kwa I don't know asa ma ku afa ma pere ntino wa now adam si wa na no kwa no na yire oni omfande na fe dey wa kai ne say the way ya no say omfande me ni we na ko and was say me mfande no bi oh that na ma me so kan say what I say if you say be ya no wo ko nim no me dey bia me kan say nipa me hu ha say na me ye o kai ya e kira mfande na me bi ko me be o trust me say on time because we o pass immigration out oh ya de no ko to ya kwana na na fo bi tifi ha say ya no mo na to a to na no ko hunu no mo ye yankura no ko mu ba ko no say na 100 pa 100 no me immigration ni na ha ne de yes sir ha ne de okobo no ma say just o ba ade no be kire de no ma me o ye ya ne ma me kan ye no ye na oso ko fo atade she bra ma me say am pass o immigration ko ya oso we ni papa ye ni ku ma se pass the city so that ebi ho no ebi ye say o amo ba ha bi no mo kwa no wife de niam ma ne no do okay ko ma ko ho one asema 6 years akoho what they said what also na na wodu onu ndi wona echi nursing training okusire na rugu they say afi no on the ahon okọ the same person nkura na betena ha yeah on the wo ayi wasi obia hu no a so say yo and on the bible say to abo do gu nsu ani ta chiri on sabeka tell prayer aso abo so me say na ni prayer ngogo they say that they have name then yes hey Shem nam this year, the motor crashing is one him as and the I am a problem. Baby, you see, I didn't you know what I'm going. Someone. It's a man and can do no more so Moboka home. Only go, uncle. Baby, send your call. Okay. Yan cancer no Asem Mpe ya gongon. Yan cancer no Asem Mpe ma gongon. Yan cancer no Asem Mpe ma gongon. Petu dansem ya Asem Mpe ma gongon. Izimenya cancer no Asem no si ma gongon. Petu dankam ya nana die si ma gongon. Petu dankam ya nana die si ma gongon. Nana yenye ni Asem no Asem Mpe si ma gongon. Yenye ni Asem no nana Asem Mpe si ma gongon. Petu dankam ya Asem Mpe si ma gongon. Amfaka kaze kuwasi job. Nana on pra onzo wata. Mpanyifuo so pra wata on ya de na kosie. Se yewura opimso tumfuo se tu tie bia numere ya asante efa bi mo hoanim guase ya mo sesaba. Abusuan panyi Awurade nhira no kosi se Awurade bebu ni nam. Me kansa eye nhira pa kwan so Awurade mayeyo emu ni kom. Omusie nso na kom de omusie na bre. Abusuan panyi otimi kanche ne hini straight se nana ade no amana to wonsan awie ya age awie omfa na de wo mo no so wa santemam. Abusuan panyi na wa wasase na na age otimi be ma wa idea se kase na mwa emu no so wa santemam wei ena okopie ewura nim a wo so ma na mo bo na baso se abusuan panyi ni wo ye fie ye. Abusuan panyi ni we nyame be hira no wasa ye Pentecost eda Pentecost wa muntu ni posum watimonim muntu ni posum okura mamra batu okura no kura kwanso ni obeka bia wo nsuro wase yanko na anim na face to face is better than 1,000 letters mpanimfo brofo de to form no wase yanko na anim na face to face is better than 1,000 letters
because of flow nipa of phone so na komo nipa letter ni attitude towards letter no ko unhunu bi obi timeje no ato akwene ba woto a wo pa wazo abonzo wo pa wo yire ne nsa abonza wo yire Paduna busia panyini wo fa mishirawo awurade nya okase onkai wo onfo anam onsisi ye Pentecost nyame ni wanim omagya ne nso efina kro na natawa brasompa ye beta wachi ye betu no se na nakase wo chiri wasem we ho atintini bu befu a bra be bosompa Asem Mpe Nipa amane ye beboda hura am ye hurate mi metim do akokye ye hura ne sinim pon no de na konanim na afedi age gon no wonu sa henie na wo di ni ho no sabe ani di agire si ye hura ma ba bi sa hwa on fan cheo ndi ntra onya ne awope wafura busia panyini amananum asem waba wanim wabusa nza akoye mani pipa ye nesi yenya ya mum ye pipa ntam yam de asum vidie edi jesenki amani pipa kwakuwa msade omo ya de no jesenki amani pipa de a ene oni pipa ni e gina so patu nim so waji bibi Asante asem so wom Santi ubi ma wade na tusunsa aye wo de a udia pipa wo na se ye wura se ye nto asase bada na hintu odi nko watimi ka so ba wa nto ama no otimi kura yibo omo na yentunsa yetimi na yentunsa yetimi tunsa 28 billion enzo minimum sakure 28 billion ojo proto ye awurade na dia kure ni kure yimu a petu da hene wagina ni so ena ni din na de sai nana wo usu dakwa ne gira no denden dia busu apanyini kura aka so oba no na yeye sa di nana ye de wasi akonya so se di kuro wankasa ye nim so nim de enti ade ade agyaw hweso no afedi o yire na control ma o yire na control ma we yase besen bebabo awusu apanyini anum kasa ne etie eye petu da hene nana kwame dakwa petu da hene nabusu apanyini na kasa aye no wose madi asem na gia ma bre asase we asase be nko a nana pese oje mo oba no enu nti no wo yesa ediko na wa ne nkasa na wo hene yadi nkomo wo handora anke ye hunu ne ye be ye no chese wo pese oye ne wo ye nti wakoye case wo petuda ya machi ni ngoshe biko ye dikuro nti waka na police fo beba me ka che petuda police fo do do mo tena asem ne so a mpache ye wura nkomo etimu plasum die na ama ho a munni kwanse mo loki obi a petuda dikuro no da obi mumu omo nko na be omo aka asem na be ye nye nyesa na mo lidi aso abre ye wura no wadi na sa asem enyem na wo semu die nyesa atanji akoso wo ho a mi amesra me Wofa se dampale me yemo me ka tro pray me no ho twantro bia nkyerɛw me fra me Wofa se dampare aka je say na akoso di me be ya police fo opetuda obaji atum ne ma yemo enko ba bia mudi na ma ni ni ya na opetuda me yew na no oza me de to fom we de ye hunu zabu apaya de na apesa wo ye na ohene bi o wasa ntimam su di nokure ye na nam de moja bread asase to wo tie nimia na nanom do mo wo ma yen njirima edisa na wa bana ba yisi njirima na se na nanom moja no wo de ankasa bininti uni temama disa na mayew edimi de na me expect na numere se na pa today ba chaw anumere ye be story afre ye mehia ye nim ko da na de ma na to azoko wanim wanye ne sa wo kira ne fa ba bia ye be rubidi ya ho biem eno de medi nkomo ne tan kozi se ye wura bete no ahwe no amena ni akoho no aye na santima yie go mu bebire post ya de mam kre nim ni amode ye ntoni ye nko a mutimi nkoko dene moja ye na nanom be kagu ye enya no bi na namu mu bi ye oba nko da atemni die kura woni bi da ye ni ubi kura da wonte ya ubi a mabresu be sen kura bi nkama no da no mahu se de yesi enyono fa ade wa be nya no fofofo sa na to de gbe a ye twakiri ba bia bolu ba nsidan na si wo no a yes sebe tafracho sikani bi se ne washroom wa ba mu no e obi dan one ne madam sa ase tia we di petuda sa ase kakraka we ye wasa no
When the dears as I get to a table na to us on the end, when table down we get to a class of chair, Daya Papanesi. Was here Hoya audience, and as a proto war, and then 10 years we as a wash room. Diana Moje. Now, as I'm telling from the Kasachi Bimo, someone to mean tire Uraji, a many moon you do not say Namubaya, Muaman for your bromo, would you say there be a catchum? That could have Tiafaso. Muamana no you see for my bromo, Mumaya, Juma Padi, a tire Uraji, near Quayanim. You go out as you say, Amude. Mudi aye ma me no de ho ma wu ya papa no de ho wu ye nkuma ne ya da to ba ko mo asase so no ye hwe some de be ya ye de ye ba bumo na aduru ye wura ni no hu se de nana no mani abere aponi asisi ayem say ya de di no kura nka hini de ne mamu ye dunu no wa bo ntumam na wona na bia kwa jimini de na brɛ no wa kire na mamre ne amane wa kire na bia wona ntemfa wona na bia ko bobre okura sika kakra enka tete ye kura beto ye no na na frɛ wo asase na da ho bebre no pa yibra min tu nzana min hira ba bi so ma bosisi bi sa da ache kokokoko a wo ba benya mu de anyamoa kuroma no kura na mu bu omo na hoho omo na mo ton ma wo ene China ni wo prato wo Ghana asifie dem na Ghana ni otia ni age ne prato free ni nsem abraba kwesem bia mete China uko bia adwuma wo ho a chia citizen de nkrata ebeka wo ho na mo yesa company we no ansa sabe ya dachi bia wo kwa ni ndi ebeka omo ya shareholders no omo ni wo nyasa wo nyada so China ni yatimenya asa afundum asase na ese no ye koka me se wo ka ni bi da wo de mumu bi nkoso ni nsemu nu sana sa abre ne beba mu bete pawo ye kokko buta so de e ba na abekire de nya nkire ya adwunu afi ne e bekire ya adwunu ye kokko buta so de abasisi e ba abekire ya adwunu sisi 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ma ye do ma wo yinti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enyansem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540-311-311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, Sewa, me who watch you. Me na no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afeina me beko. Me nkrata krani. Hey, any me ma connection man for den go for sika dwane ne wanya otchedi di musa no. Oh, Express Group adarmenti according to IF4. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to anase visiting so a Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, anase South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Runabout Accra so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Matrofo Iso 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenyemedu yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yezedazidur in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimiziana na no what she during son. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obogodu nyina na mabe from free in a computer sim. Why a burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome. Edu drinking bar wa. Bisema womo burukutu ginger 750 ml core. Awu no wanchenfa. Oye burukutu ginger cheers. Into waso na we from the bottle. Ana yi sachet core na fa posoto ano. Burukutu ginger in a free hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very men's you.
nom no nyansem enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba a wofa afuro saa adwadie nkrato yi FDA hwem agye atum se eye Onyankopɔn asomdue nka mo nyinaa sɛnea Awurade asɛm ka ɛwɔ Malakai nwoma 89 ne yiyi mu num kosi ensia no ɔse mesuma odifo Elia mabrɛmo ansa na Awurade dakɛse a ehu no aba ne sɛnti na nyamesomafo yaw ɔda asomdue tontomsom ano ɛto nsafrɛ kumaseman asanteman yenhia ɛwɔ out of bondage walk ase ɛda no ɛyɛ memenda October 5th 2024 anopa nonsia yɛnante ɛfri Abrepo Junction akowie ewo Kumasi Cultural Center afenso every October 3rd ekosi October 8th 2024 shianyamesomafo yaw ewo Kumasi Cultural Center abra oye counseling wakwanti akechire yare abobo kwaware ache anase ohalbi awuwom no for wani che Kumasi Cultural Center frey ewo 027-712-6308 out of bondage walk ya jinkwanaba No krasa mame kaye. No krasa mame kaye. No krasa mame kaye nti. Madane wotamfona. Betu dayene. No krasa mame kaye. No krasa mame kaye. Bible asema me kaye nti. Madane wotamfona. Kwa kutoda biana me ura huo. Mehwa asante ahenie mu duro na mehunu se ye deposition ama obi na wontimi mfa ni monyam bia anka asante ni monyam ampanimfo apato wa ho me se from next year nkwaje se ma meka kire nipa no wan we adwuma mu nyina ebeyi madi bia mekoye adwuma bia ebeyi madi because mitimi prane ana asem bia hye kra se na me ye Europe mzo otumfo setu emma me ni ntia so hene si wo bodwa kora me meda for on na obetia me so ania metim dia ye wa asantema mu agi medini na so nipa ubo ni di baade a wunya na moto proto za no manum we wo hene ko proto asantia adi kuro bi e proto we ho ni ye wie ni ebuza se nana be no ye se petuda hene otumfo nsa ase nwan ni ye de ewuradin abebata ho na obi anya kwan kasafi enzuo masase chochopo we se no manum wo hene mu a oka asante ho ye boye wuradi amo bata ho bi untimi nkreti hwe up to newe ukuro mu nwura green sania Gold Coast no unkreti hwe wo ho da so aye se akurase wani mmeresa de na me ye wo ho bata asase na baba bedi ho no ye ka o ma ne nya wani wu onye oba akukọ nyiri bi di wachi odo ukoto amram na na manani mma ne ho so na wei wo fa me ketre ma tefa so a wose man kasa yi esa sentiment twan na wo hundi empempim wura no yen kasa ndia no ni ohwa mpim du so no yen fa wo ha no emeka sa ndia no eti ya ma ne ye ma ni nya kasa dia yen ye ne ye wo ye nyamama asante ko no akasa twitwire dɔɔso na ya ye din no fina krom se mo amoso ne ya ni bra no beba wo hini bia bedi nsem hunu wo mpatam no ye twe abetena ha na case ni fama ni ma wo de obeteme nka ba bia pena de meko ebeka akowie himanhia wa ne ewura so behu se ne nana eko ama no de azane na ndokwa no azam no na tu adwa ana ye nka asante asem wo ha manfa police di bia meche ha because ye nimba bia ye kako ye firivie ye tete ye kire ye kasa meme nka asante asem bia meka sorry reason being ne say minimba bia meka sa afa entimumu bi besua nyansa mu nsua nyansa na tefa so ne ye hunu se ne wo ye ndi fi be ka asante amana ka yewura aka sikadwa wo bete fun poto ne wani aba ho so Awurade nhyira na na patuda anya okase na ne mankoto temfama agudi apolina Ofa nana patuda so woje for prot na da Ofa bedasi na eduru bi ha na merura ho yie pa se edie ne beba se bi be ma bi be obi ade na ema sebe ye ya batan na yetimi support na sebe yesisi wobi me kana na patuda hene ne yire asem ma me wo ya batan yo sebe dwene wo kira de wukunu na na wo ye anye sebe hwe asase edan bi esi ho sebe mpredu asa asase kume ya sebe yo nsi okra agefa
woje obi atena asase so I can say 17 years and now woje we ye dia na na be ye wo fa che no na wo honto se de wo fa na wo kan wo hwe ba bi asase dai ene sabio ba bi a atwede yi twini ene free ho na de ba ha eye de ba de a eye de ba de papa sebe papa no kra ye ne dia no sebio we na bia pade na sisuo ye o na bia pade ana sisuo ye a roba nyina akekere hu sebe mpanifo se ba bia o bia pade wo ho no akoma wo enya kra ye ne dia watena so emfie dunson na ye kan ya nana akofa police fo so mmekire apolice fo we enya madwuma ye ka kire mu we enya madwuma se nana so wonte ya se ba bia opere wo fa nko ko se duru mire bia na mu oya ya no mu bi no kwa agudie asase ni wura ewo wura it is also ma wi afa me come ni wura na me ka ba se ya no bi no duru mire bia na ahemfo bi sisi yen se de no wa fa wo kan duru mire bia ya bia nso ma na ye beba boso ata e mema ni bi nu achi ahemfo de beba mo so direct wato asase watie sika kura to asase ya kan say enya sika koto asase no wo beduru ho no na asase ne ato ma be enipa be nan ye ma me mpanifo se binu eba ha beka o ma asase ho asem enti nana wada uroma ade a wo ye no enye wei aba ya wodan ofa wo kan asem bi wo simpotem ho kura na kuro ni mo no adwapade aba ya na suku bai ana adwuma pa bai na ye bie wo ho no ma anya bi akura mabunu nya bi environment da so say kura ase eda so say kura nyensie bia tombro ana ponchi bi so na enjoy your hard mono wo di wa yesta wa hu say ade na tie no enti nana wada uroma ade dia wo di ye wo bi enya de papa enya fe sabe ya nwene ya duru mra bi ya nwene daachi o daachi bi asem binti dia wo di ye wo bi no wo maba betoa so o ha wo maba besoa nana petu da hene ne yira asem na meken maame tie ni enka bibi mfa nkere wo eduru mra bi a mema ya ne ebo mu chidom wo kunu ya de na nya amane hu se de wo ya ne nye ehuri nyinam sabe o madaachi nti o nana wontena konwa ne so ankosi awie ye o nana me ka kire wontena konwa ne so ankosi awie nana o ye ria so wonche ade bi wo ho no mu a aniwu sa asem we efele enye fe enkosi ba bia ade we me pese me kire se asase we ya asase ben asase we ya de ba ade a fa cha no kra na sa twa bi sa atore so 17 years obi abetara wukurom 17 years sabi nya ho kra na wo fire kra sabi e bi mpo na ne ho kra bo kro ne ho ban ekwan bi so kosenye nipa nyina akwa de adwo motena ya asase so anema ko yie mai enye nipa nyina akwa obi betena ukuro mu a bibi timi kwaso ema kuro no ye wade bi ho no ma ye kan no e bia na papa no kra spiritually no na bia na ho mbo bibi ho ban de ma na se ne ya hwese dia hwe steps ya wo ho na wata uruma we kura ntina na wo mfele nana asem wenti enye wani wu kakra enti asem wenti enye wakoma mu ya saa de we papa mfante asase ya waji agira mu twen ya woji afiri ni nsem na we ebe ya wodan sabentin sase ya wo kuro ni mu nyina mu bie ni wa wani bebre saa de we asase we adan na himfu bi fo binom mama amatan anase mema bi ebre saa wotimi to proto be kono ni ato ma nipa miense nipa be nan ye betwe to da kra be hwe wa mo asi dan kra wie wo wie na obi so aba se eya media na tutu ne ntuma na wodi akire na akoye nsem bebrebe enti wafa wada roma menim se nya de so linkonwa so a ebia na be fere na so dene na ebia na odi bi atoba na abusua pani so ya na se ko se duru mire bia se abusua pani ne ntia se yankasem beba ba watimie yi atum se ade ne de sei na ye den na tie eti mesere abusua pani se onko so no fa na nini asem yachi na emo ma police fo na nana ekosama abrante na ma wo mo de mesere mo asase de wo wura eno we nya modwuma mamo me we nya mo ayi modwuma de ehia wo ho we eno enka modwuma ho eti e besere sepa nana hwe na se wontimi ana se ba bi opeso de asem ne be ko no won fa nko ye be di akire ko se de asante wo wura o fa se de wo ye den wo ka no na we die nana se wudi ade we pa chi mani be pie ba bia be pie a e continue akosoro a ofa like as na wada roma we die aniwu e fele eti mesre na wada roma we die jemu fama abrante na etuo nkwatwene die etwene ofa me de manu asi agudia polena na wote ne nka no wose na nafa kwatwene ba bia etwene etomre bia ni kwa so ma na nanom kra na be kire ne yesese wo ye ni nyina ejina wo ma atem ni di o
it is all your penny no be can't into where and then ma be can be I attempted the guess. What you say? Until where be why you don't have to sit there for grandchild be can't say in Dinana we parent we dear insult. Fine. What you say? Ya can't dear Boko no near dear we did the energy. I can't cardiac of them nanum. I didn't be a says and no quarter always say Ampamidis cano, but as I need deserve brosa. One when you be was on moi, but say one kayati on baby say could I get beer. You won't come over for a big lady. She said Capra Crowuntia. Of pennies in a dear. I was here Genadia man. As I get to our dear children, so about sorry I couldn't. As I get to always was so baby actually, or but sorry I couldn't so. Another year quite fast would I would have you. First, Namdia, when not to Nibazoa, who can't grow us all come and Jeff go do come. Here, 20 than any Margorona, when Yamu Pebiana than Trochicha, who do a normal Tiani idea. Ye free film, they say a quay via via. Will be a una, one tiam will be antia. I was here doing and no catch I say, Yen was ya some on the dia, Yan and one impeded the beer. Lossing beverages, a memoir man, you a lossing beverages. Was a memoir man, you say, a hospital fantastic pa. Arches and in who just one ordinary. What the Tron Jonas are tongue delay mine, no, or so put delay mine be an near Marco Torte, the amount. Ah, sanity, dear Lawson beverages, or only this edge man. Papa Lawson see and running doors will be tobinum. After delay man, no pedo to so boy Juma, and Dinner Lawson beverages. Papa in any moon yam say, Lawson semen can't Joseph and a number, and ope be beard do to an engine muka see I on one a year, and I the only bit my mount Jimo. Number near 0248 619 999 0248 61 99 99 number net 0248 61 99 99 afe burukutu eye bemensu eno ani burukutu okwatrina eye mistake na waye ndie wa abrabomu no o kwa ye apuntu obi ase uni 18 years ampacho menko fa asemre ko burukutu ne ye for mema Juni 18 onyanya bema into the 18 no aye bema na wo de ho wo fie unim ne ye ne ne enya obi wo ensam pe ne ho burukudu on hane ho enko fasem bi amre no bobobi success form mienu mi ensa na ehwe obotonda bi am kire wantes no oti anu anu watwa ketu abi ohusu waduane aye ready owi awani suna aye menya na de akokeka wadun akire busuafo no ya bese wo moye no na o mahra aye na asumdi aba abusia penyon so Wofa asefo ne hard na yi no mo bo mbe trouble wa mo ni so anya hwe metua fa so matufo nko a ntu bobi sa no mienu sa no ba jangwa ya gayo wo se bi shadi yakofo ni nyina ye burukutu be manzu de no ani burukutu bobi ne yanko bi de no ani crop de no ani bi ne tiatenzo sa no anas wa fili wa se de siso no fifre tene sa na enyunu sa am ne bese ne ko ba ntmane ahojo eteza so nyina o mabwa dem ahojo wa chese omubobisa blue light mu nyina ekoso edimpato pe bia bobo ambacho kwadwa manso kotobi apuntu obi a ye okotiri we ya wa mistake da bia meka tro se archbishop mbowu na akona yi ase abako ne yesevu bi eni yi ase anya yi ni we den ase anya we den wo ye dan ni onim no mo ho ndisa mamre otokuna anya yi kotubi na nso tona ne manko yi mfama omo titon omo yeye se omo tesuma se hu na wakomiem na woton ndie ma crab da so ye crab nsane nyina bai bo za crab gina na so ko je de na niema enkotote emfama senior contractor ko video bo ne nua Mr. Abre Ejabri onso bo adwuma ko job company mpa Ejabri na Mr. Yabo anso bo adwuma urade nyankopon nchire omo na onye omo kase adum bishop read condosman onso so de na fidie ato ha wotie nyame bra kwaku amanone one ko job afo US no mo omo tie adwumade urade onchire omo na onye omo kase kwaku asem no ahomte nana se wa ye case ati abrante yan chinintum ode ne betu obeloko no na se asem o mra na se wato asase no na se ne ebesi ase kwaku nte ho kako me da se man fan check se mo di for Japan for junction square nana bokena so le bitu amangwase nana baby awobia enu fosti so nana bo abasa on Mrs. Tapa no so provision store enu fosti baby awobia chao wagu me jidi se ne funani abie
I think say no na can say recording bi ho na manfo nim say bi ya grow bi ene bi ya yedi ani pa bi na woni obi dele be very careful no women kasa because and na menya isabat de nan kasa obi a wo tie ne de o hwe bi na hu be bi asem ne free on kwakunya na no ma bi ho no ma nipa bi chan o ma ngu ase be to na ya na ya asante o do me bi ahwe TikTok ana so hwe no ma bi kasa twetwe bi e kwa asante memwa ya na mi di yawo na so be komu no ye ni ankasa ya hemfu ni bi ana amakwan amasabe sanoma we ekoso nokura ba ade ne ehu omo hwe TV Sompa TV hwe asem a ye kan bebi asase a ye kan wasemi edan yesu ede be dan obi antoma go ye na dede na me eni kwaso ohene bia wo tena ho ana sabe ye do ma wo ye ohene keto akora masa de wi ento man ko ye ngwase o se de ekoso yi enu ase wutia na yire oma ni kuni nkasa because no kura bi ewo mu no o pese o kata so na untimi ndoje FM na untimi ndoje TV na ye kan na mo ka police fo asem na ka so oba mi acha branti oba report am me pese me busa se e de be charge no de kobo no me police ni a ana me commander na se wo se ye nkwachi obi a mebusa o de nipa no waye wo edrume bi a mewo obo minima police fo ni bi ebi djudjuma so nipa na o se ye nkwachi enko na arrest de na waye etina na de na call police station ko ka se e kire eja mfante so e to ne so se ye meche no bebe so ho mi hu ebi nso na akwarie bibi se ebi na ko report se confante se obeku no ene Ghana de wo mu no obi akọ police station eso okọ na nasem nya asem a woso obekum eno de omunim se na fast ya wo ka ya ba be chew na eno so na de duabo oba no minku na so se meku a minka se meku na so obekum it is apart from no e de no koka tu ko vante so ese enko che no o na me pese me hu asemi se sabem prejudice sa prosifo ni ntia obi ntagin koka cha prosifo no se ana omo record no because do obi atema go be recorded the question say Sompa for na dey wotia no omo fa nkwacha police for say asem na confant na nana ba report say meche no asem say ni o na emu sase sa sika ya kan wasemi de di kan e ba me asem oyi na minim hu bi e wo Fox FM satam katacho nyankopon fa na crazy 5 million ba ye no musi esua enti nipa confant ko for 20 million old currency no na confante se wonya me pesa me busa na patu ho anwan hene ne se sa 15 million na woje no woje de basic sa sika no woje de yeden ana ko na yire ne ho no anu ni wo do meka me ntie na o busa wo yire ne se sa sika bi a ukoje ye no me na me soma wa na sa sika na anu asanta ma men ka se min chaw asanta ifo ni bi cha de o ma men ka se mu nchaw enya ahemfo no kura na obitimi chaade minimo obi a ono ankasa ne ba wacha ne dan wacha ne car but the ayi muni say asante asema de bia ye kan de bi no masa asante asinga cha ne say obi cha wade a utu sunsa ye singa cha no ayi adwuma because nananom court ne say asinga cha ne beto nananom ensema no mu didi asem asante obi cha wade a na woji mu even quense kra na danse wo mu say seven prejudice wo tu sunsa one city kra na that means what pen so na de ne hu na nipa bebre ba ha se na peto hene na da ba kokura de wo se kwaku ya na wo start se wo hu mi aye me ho aye nwa ti o na nya ofiti ya na benya sebe odikru na wadwuma na aye na utwa blog okay na utwa blog bros bye oh chese no nsem na eba etinya ofiti ya na akwa edikru blog etwa ya adwuma ba me pesem chese wonka watra uko wanim ti se de kwagu nwum na na to wo hu mi ayo mo wan mo wan because se na na watutu ntuma na se wona mayi asa masa ye hu se na blog sa wan ye wan enti wan ye wan from blogs to anini asante so anini o asante anini enti wo ye dikru kra na seven prejudice wo brimpo bi ne bow dikru seven na ye na champemene wona hene ketwa ana wode wa srew set tra ho ma no
She said na nakwa Eda ni nchinka for na sa asem we no. Ye menye so se betima patu. Amma so de akọ opem so. De ya ne se. Kwakumebo na nakwa no foforo mfiri kurom mai. Aha, se enche. Okay. Enche. Ndo da so we kura. Na da so we kura. So tia se, enti atran konwa. Asema ye kan, ye di obi atema enkomate. Ba de ye kan, baby asesa asem ne kokodu no. Omo fa ne kura nya adwuma, ne fa sante asem anya adwuma. Konfant ofiti na obeta ayi ne so. Asa ne so. Ukona kama sapata so a nipa ne fo no. Ya hwa no mabie. Se wo se asase na konfante to so no. Nipa na otoma na nya no na asase na otoma. Ba na ne wo ba yen so no. Wan kan che ne se onfiri onko. Ba waji ni sika. Na that me say dan, wo hyemu kra se won tra ho. Na de atete yi. Se bo akwadwo oba bi asase. And our office confront and any more. And no make us as a way. It is us and our baby and a dancing. Any baby I will tell me it is ultima mammy grana. No, see or see why confront over 500 will be. Or baby, I want a whole crime say what a lay. Insure. Confront what chart it is. I no man, a yakwa santimemoir. What be what baby that's a sabe. What a tat and tandem no over a year. Why knows when yes, I sent to one. Not any black was you. I didn't go so as Andy. Se mama sabe brother Sante aye bibi ti say ye do bedi hene a adwen wo bebre trim say asase etu oba na asase no asape na nani abre wa soma grofo na massage susa do de da ho watu za tuaka na ye kofa dia mobi na koye manso na no me hwade bi opem so o jafa ko se chesa konwa na oteso no ye nhwe ma mfa konwa ne mo asante konwa emfa me bo apu was we are metu sao I know me phone me pepa da was we are metu chasa wo cheko ene sa de wo ye de e no mo ba wo fie wan ye fie wo de a ene do de o manya sabketo wan ye bi wo ho ba sa de wo ba no akoni fie wo ba no akona he fie ye ma wo kwan kra kwa ku me so kwa he fie bi na so hwe kwan ye fa so a ye de nipa bi fa so a ya na ya no hwe ha wa dikro ye rude Shade o ye fozo ne ne kasa wo gina fozo okay tie ni American wo de tie ne me say wo de obeba beto me ha anwa ne yiri kwa wonya kwa ko bedidi atam me so se kwa ye wie kwa ne yenim do ka ne yechi wadidi atam but se wo so no ukuri se be president na se 15 minutes ka ketwa se be obi che obi ade kese but the odi to sunsa no kwa no 50 million asante so obi che wade a se be president na no kwa na se obi odi ade che so we de se be president me mpene kese bia monto nsa one crate emfa me dase asante sa ne ye no se wa na se kwa bi so ye kwedi asem e wo ho ne ebusa so dase wo se da bi etimi gifru nsem etina na betima begina aha aka se asem a ye kan enti wonye sika bi afiri konfante ho e wo sa asase ho se na kan sa de ene na ye ne ye adwen ba ye bese ye so di ka police station na di ka wa ye ochra ana se da by Monday konfante obeko yan kan chense won ko te se do kache onko chana semu beginning dem nim se mmremu no okwa ye be detain no wa obi amana be no nemo mu wie a ebia na me ka se wan ko kan se enti na me busa se edi asem no ko ka tu konfante so ko ka se kula edi adi ne friend enti ana me ka se ebia no ko ka se so ko ma to asa so se agina se me ko me no tie se opa ma me crop so beku e ba ba chew a chine de mba baba ni kwan so de metuma bra wontie ma na me me cha se ye de me me wo chime san tie no na mu wie na mu tie na nte sa na ma de ma me bo wudua enti de wo mu nyina ne se ye be se na nan ade a wo ye na egu asante hu fi oyo odikro opanipa na de na tira ho se no chese na nakwa ye de ope me se no wo bedi akonwa na sasase asa na office no na de beteto ka na sasase asa opa jai na ni the office wa ready made na sante asa no ma na e ka hododo e de na ekoso ye nwi e ya nim gu asesem what sound ma asem wo etima ba TV so ye no ka asem boko bi a wo mpe asem wo betima ba oni nipa nbeka sa asundue kwa so wo ba yeyire ne ho an opa fa me kokot e de na ekoso asante mamwe what sound ma asase wo isuo wo isuo asase a se be predu ase wo nsuo mu entontom ne ade na nipa kwa kwota ye ni ye eno ameka asem bi so okay apata yesu ye de ya kata hwe mo se China fo bi na bedua cabbage ho okay China fo no o mbesi ho aso o mo ba nipa asase ne ne dia eno mo ni konfante adele ye no man sika no de boss stretch ani si ho na we
Say na ya wo de na onyi sika bia de a yemfa one day pe at sa stretch ya mo one day then you baba ka na wasase no ye wo se chana fo bi boat ayi wo so wotimi koka ho asam watwa ma nipa na ya adwuma wi afa na baka sa wo de a wo so agi hu sika ama chana ni ho ba bia atena ona na de wudu no ana wo koma nso ne ade a omo kwan nye eso chana fo na ye aye kwan bi ato no ne ma kro ni ma ne omo fa mo kan fa so bi omo kwan ka de fa so wo koma nso kenya wan manso wan bi me ko me simi dan mi di areho ba kra wo ko so odu ba bia na kan na jan obi anto desta na me na mo so mo to na me go gine hwe e so ko mi de nzu toto me won ye ba me simi bi me ko manso konunase me ko manso konunase me say wo kwa udru ba bia na kan na jan se obi anto desta me dru on nipa me ko na yin madani ninja wo hume anam se jana mo to aba wo mo fudani adade ne de to gold na chana fo no so baby omo to good omo kwan omo nam so omo gua so asphalt kroma na omo che kromo no se bi gu nsa hwe ehwe kro no e ma kro no se bi ade dia ba so no omo sofa aje se Ghana ha ya bata fidie so mba mi aka ya lekwa de kasa e de ko ma ba kra na efrim e de ba kra ni Ghana kra de ba asem ni ano bi ko kasa bi se me bra me se edu me bi na me da so emu se Ghana ho se pa me se urade yankopon won se Ghana nko a se se wudwe ho a no ma bi anya adwuma ha gentina eni na blochefo no ya na omo sere ye no wonu nwa bi tia okoduru ho apɛ se Ghana fo de because okoduru ba bi a se me bra so ho ye okay ma no eni se sika gugu fo mo ba mra ye adwuma ha bi anya adwuma hwese de wo ye wasa me abeche ko fante se apolice fa be jase ya beche wo ko wa kan poto wo so obekumi Ghana asam obi ko police station asam onim any message bia na akoka wo so obekumi ya no threat na fidie na wo de wo threat na ka chance wo ntwa na obehu no na no nyai india no grant ya bese baby asam na kodu no we de record no ho apolice for sabe obi kum obi ana obi din semoni bia ye kwachi ni panse ye na oye hwehwemu ye ne apolice for nyina ye hwehwemu recording apie se nana na nyiko fantasika e wa asase hu a nana ne machirim so o se enye ayentro na ko fanti twa recording no apolice for mo nyina mo ni muntie na mo nka nche papa ne se ade wo ye no wonyai na sabe ye du badi akonwa no nkyere se sabu ye nipa che obi masa etititi wo sabe ko fanti bia obekọ ne kurom no so e de hye unwanu makra ento na buo ne bia no fridudum ni enya sa no man se ya pampam nipa na ade opem so akiri no se we ye hwahwo nti me spam pam no we hwahwo nti no sabe pre eno na ye den na o de nkrofo bi ni ani ni krom what time asase we asase fiate se sabe anomanum we what time wudi aba tv so eye nim guase na no we yiri dwakire se we di atam ni ade twatwatwatwa wo so age 15 minutes ato akwa bi ni ai kobi nkwa de aye nkwa ya ma kukura no odi am na sa na fa odia nti ko fanti muni na asase no so we stretcher de be stretcher we de ade ya na wo pre ho akwaje obi sika e na obedi besi wo ya house na wo si wi a ko fanti ne dan ya wo e ko nso kura na dan e de dan no de wo no de to aso e de akura ni ma prebu we nya me apata kwa to kwa we ni mina mane enkyerebe e sa ba cheche o mare etu hu ni pa mabo na kasa bi kura na obi esi dan wo juo hu sei anase kwa yem se nwura mu sei no wo kura na kasa bi wo de bo ho ban etimi ma sabe mo nketenkete kura pa mo ko umpe wei chesa asase na sa odi kuro ene obi anya position bi a no de sisi obi ya ma sambre ma position a baby kiosk bi si ono no assembly man no sabe ne na kura beto sa eyi na esi wono nkwan se hwe esi wanya bibia hey mumu fro ade akwa na ko so wi ani predu se kumase no so mu fi se ni pa bi so mo de a wo mu nka nkyere yen na yem ko no mu mfa na nipa na ede ni chichiri kuro se so ya efuru na ni abie recording na apie no kwaku wo ka se wudi sa asemu acha ho wo beka de ni kwase yeka na sabe anu ma che so a ogebo de ope no ene wanya no na nan de ope no wanya no wo bi beka se na asase ban asase na da so achi ahwefo mo hwe me ya so mo ni TV no ya na times no enka wei mo hwe asase ye kan wasema na no ye na twatwa waji 15 wo tu sunsa waji kwa kuma fansia kwa kuma men fansia nene no ka se wo kan ye nsem bebiri ye di nkomo ketu afi na mbeka medio ye di nkomo ketu e bi ni aka kire asante ahemfu bi se omo mesikadwa emunye duru sikadwa de oye nde ya ni modu but mo mani mo nyam sa na mamenka no ene mo nyam ekura sikadwa no mo mfa bi nka ho
In fact, where Asante kura ni munyama ama obi a wonya Asante ni ye proud with Asante Kingdom. Miami kurom ni Israel ni bi wose Asante fo eye Ghana aborofo. Ni ya be hia wo hene bi ti say fra Asante ahene mu afirim ko ni ehun se wonka ho ni ehun se Ghana aborofo no yeguso ye megu ya ni mase. Makane nefia ha se dwam mi se sisu biem se wo hena wo Asante mam a wosum sikadwa na wosum yewura na wo be ya de anim guase be ka sikadwa ana yewura no medi watam me na meka. My name is the nation's uncle Wofa Bishop Lumba otumfo Wofa na eka sei wa be manim guase aka me Wofa asena ka sikadwa medi watam onti ase no ahemanim ketua ya enti efrem Wofa no obeti ase ya tra ka jra ahemfo wo krom abinum a eni suban ni tire se yeye mu bi no misi kodobu achi wawu mini akoso demfo ati as mi fra busuam di asema me beka wa anwene ho a wo nti ase eye nipa na wo me nanso me mabusuafo kro mo ntemase ye firi wiase fufuro bi mu di ye nsuo ne ye ka kire nipa ye dakata ye ne mpanimfo na ne ye di nkomo so opeso hunu nipa ye tie pa ya abuso mo honhum aniwa no no mo nchiro ne ye tie ya ye adwuma we ATS rate fire ye go police station invite da beza me cho se nya ya ho odene ubo se ye kwan a etu ni me ordinary a me ya simple me transma asamba me ye bibi different eti me so pe ha ma me kura mpanimfo ani ye di nkomo no be pa ma ne ama wansa wa wajimi ni anchichira santema no nkona nim umanya nsafo nya o madwuma ne yenko ye mpede de bia wo ya santema mu ha sabe opimso ye rotumfo se etuna na me bodi gaso bi bodi a minyama ne mpacho eri die ku asoma no sisumu na so se ye wura kura asumdie sei ekura wodo sei ewa abutire sei ebuasa santema betumpo na je ha ne hweso na se wabeji de adi nsemu na memese meka fo poto de akireo meka fo so a wabonza fu we mpanimfo na asoma mze menka ene maka akireo meka mpanimfo na menka se fa ko hye yewura enya hunam fam mpanimfo enkomo na medie ya na nanom abrepen omanyom ba bi ko na mpesa meka kyo se eto bi am nsem hunu no omo na fa ye mu bi so ka kire mo din ye ne mu di nkomo aye nsuro di waso odene kya pani na obekoje oman no to wo no a then no what try so obaya obi bone mu bi hunu nyansa na oman ne fa ne ntoma pamfura Psalms aka Proverbs aka awurade kura nim se bi be yesa na mu kura ni monyamfo se di monim nyansa ahye ne ma di sebe ngai ohene ne ye do ma Asantema mba bi na afiri sabeta frache wajimi kakra nka usua no ene asem ye obi mane nya huhu ma no Asante ahini na ye abusua bi agimi fom ndi etoba bi wa abraboma wagimi ba ono ana aka ndi etimisi ene ye wura so onya nche so se abusua be yi omde hye aba na chenchina nda a so ompe no ndi sabe nya panyina adwini woni tirim bia na nim nyansa eno na ye ka akira mo se ye njirima ye gina akire du twasa na akira ye hu da chibi muni wa mbeje akire ajaye mo ya ne ye ya ye be sole waka ntokwa ba ye ne ye mabunu ye betima gina amamo mo ya ne ye nya so ye be se kire mo abomamane ye me se ni o wa Asantema mu ye ohene na wunim na wo be mafi aka sigadwa aka ye wura no me yew ediri ya kinsle kwakubu achi the nation's uncle Wofa Bishop Lumba enu ana mabo achi ono bi fufuro ye be peke ko ne yeko ye bi fufuro bi ana bi o ebre no nti oti ase mfa sa story ne nto ne mpamre pamunya no ne yenko yanim ye man nko ohene hu no ohunu ne esese wo ye no onya nko enti asema ne die ye bumo hwesa di Asantefo ya proud si ya tuoni uzu akasa etia ya hini bia ndi na wasa modwini mu hunu se mu maburu na eba na wo modomo nanso mu bi suwe ni ndi no uboza afede baburu ni gina obi na se ne omo kan ye no kre na na meta on proud kodo binye hwe na afi ono ana de oye proud wo ho no hwe Asante ahemfu nyina salute
me de ani die ma wo hini biara go so man na akwasi ba for so mpra I respect me ame nana apaja hene I salute omunyina ya ahemfo mo kan asante ahemfo mo asante ko ya me pesa me ka chonze ya adihie o ye firifie endie nim asante se de nim oduro de hunu so de abodina keka be kan asante a o ba akofo ni be firim na omo mpempem na ko manim simple simple is adihie etete kumase asase so ye ni prot o ba asante mema adihie nyina atete yi edwoso atete yi ebu akwa akiri ho What you asem na se nana na de blocks akogu asase ne so won fancy ni dan kwa gwe eze nana achi blocks akogu so nana na atwa akogu so no mo munyinya sa on fan to fan so agwagu ya kan so edu me bi ade wo ton ne do wa okoto ye hwe no ma bi fe bi ne nanu maami obeta hen na sa ase be obi akwa akoton maami sabe mpreduasa oni abusua so obeka asa astra maami ya nanim tadwa obeta hen alaji na wakoto no obi betime ho asem se ye kanade na woto no emfaso obi ande oyo no beba wo behwa se wo pass ase kumasa ase ntino na obu nani aguso no wakwakoto wa wo no sebe ye de asase ma wa nti ye de blocks akogufi menye so na nana na ebe bibia wo oje dia ma obi according to the any attention waje maami bi sika short ase eti no asase no wo nya bi wo ba bia nti confante na ede nani mo hale enti wode takashi kwakwaje enti wo so sabe mpedwasa wo kwakwaje asase wo no se ebodin ana bibi na mo so na bibi kosi a esawala nipa nya saade no ade a wo kwakoto no ehonyo ese ujai na na famsi kama me kokuo ye nananom bia de adidie mo ma ye bufo kokuo konkoli kenjire he ya maje prot bi wo na ano me ko ya ye nyansi hino me wo prot dada nananom nyanse mo kire acres ebi a 80 by hwan na mo dwudwa ato jese mpanimfo ho bi no mo pese omo ntete ho sabe ya we ne ba me ko nam se me prot na pillars yesi ade mo didu yesi panyi ba ko ewa yi mo ye demarcation o ma si pillar me bubu ne yesi me prot ni so nyina demarcation omo brofo no nam se mo nyamfa ho anya me de na da ho dada na me to no na bi nsema onim dindise na otwa ma me no na mo beba ba ye dibia be wuram ye fa ho na me nkwam de asem bebre mo ndi ye fa ho ma fra bu so panyina bona elumba me nimba bia wo prot no wankasa nam se yo be hunu munyamfa ho hwe kwakuwe ahemfo ni binum ene nipa ya ba no ye nananom a sebe on ba di dwuma no a o manya on ba bi ko no ye buo mu sebe o me agimefo but na ma meka se mincho so na masafo na mastown won nyina da ka betima kwa ira fa ha ufa ukopia enna ye ne nimdifo na ese ya ko school no obi asifio timfa kanko ni fie eti na nanu mo tete nsase na na se da asase mo sebe no magimi na enna o ya na de ye demarcation o mo boa ton ho ni dia no wo de wo prot na half akoya tuze kwan no ekopie obi fie gosi obi ganshin so ya dia to me se media nya makings de gokubu achi ya me kamasem Wofa Lumba o man nyina me prod be da gay o ma to toka se shan no medam na obi su na me got problem usa me transuo mako tre na me mawie securities na anie ma police for na anie dia bro dia ne agi ni wiase dia pa na asetena brabo aye bomu ye je enra ye kasa na oba wa no twetwe jai kura ne ukru kura ka otie ya ukru kura ka kire wo se jaja na me no monka unjie hwe unsu sika be se unzam sika waji sika na sabe tafrache ye beto ye nananom ne ane anim se na bia be se ne na ben no no wo twene bata ene de ye nananom saase ni nti omo pam ye ko nwuram na government ni mucha na wona na ye ka kire asante se okuma apem beba no na ote ase ye sei asante jinipa asante titinipa asante we kama hoho ndi ukuma pem no asante kotokose obesa de mpem aba fi se ono ahoho kura o mumfiri na asante ne kura ado no ndi fi se okum ne de apem no o wa ahoho apem o mo do no a o mso besa aba be ye bibie mo de maba mo pam asase toni enti ensi ma kuro ne de sai ensi pedida yene mfari tusu wo na bibia anya asumdie ma ye nya sa ebeduru ye wura ho ko vantem sa no honam
Konvanti Bujian. And Bujian, I'm so. Konvan is all your assassin, Kurasa, those who can be. What a plot that Bujibi ideas, no, dear, no. Konvanti. Young Kanja Konvantis, I was one year, Santima, Munias and Tinin and Gonanim. So loud and Fanti Bujaria, the one I'm not Okonoa, and why are the ideas he brought in the zone? I bet any. And I will be there in the good chance. Kofi Messoya Quato. Gas in the report to be taught. Namaya won't be before Flower assassin, so near won't be two ties. Mr. Onata, Cokunum Cray, looking at Yasa to the Yata. I didn't share any Pabio on your case, but to knock out on the Cherawagene, yan professional way. O Cobo Sona Yawasama Wenya, who be do of a Chisa Ube Cosebi, I mean, on your pet, Jim Patro and professional in young Quanim 02 0551 0551 0548 931 hello. Hello. Yes, madam. Good evening, madam. Good evening. Majos Wabapa. I thank you for you. You can't let me much my age. Me can't cast a bise binuma, yes, you are not a cabian, never been Munas, maybe Yazam. Hello. Hello. I won't say at times a hello. Hello. Good evening. Yes, sir. Yes, I'm asking what Democratic Street. But I don't also for 1 year. No, Democratic Street. Tepa, okay, me chrome council, Yanko. Wofa Lumba, we are asking what the nearest. Ask a Bibiabo Cordia. To knock out Yanko any braba. The Americans are here before you. Those are your baby, only my empty a cat of Jesua, and met him on the phone. I had in the breeze. The boys as I could back, no, Tom and Tommy and Son and Nine, and that's them. Who are you? Maybe I say, no, Uncle, dear. With you, we are only the idea, and Sunday we are also late, and I was so with this in Tommy. Hello. Say them go for be dibon no. Hello. Hello. Yes sir. Sama sandi mukake for fin so bobo. Awradi nshira chira wadwene yango. So ma yin kan se ko nyasa. Ani mani ai abujapenyi for no mu yan ai hene no ai omu se ni. Duru me so dia me unu se. Wa tebe. O ya foda bi ana o ni ke nka kabua. So wo wa ni kwaje ni bi ade o. Ni se yen no he ya him fon ai ya him afọ ni abujapenyi ko o bi anye ni bi ade. Duru me so no do jira bi ade. Na so agem papa ni. So wa ko ya to mo yi ade jene so o mo nyi ni pa o mo fi ka agem papa ni trim. Anye. Asante hene call selection for Asante. Utu na wo kra me. Hello. Hello. Yes sir. Of a Bishop Lumba. Wofa me no. To my ventures to Fukraso. Hobo ko de. Na kokoteki hoye de. Was that the minim so be say di na ojido me de life no de mentias e kura o. Obetiase. Opa, adubele de waso papa. Mo na mo nyata se ma no. Mo na Yamin council. Hello. Hello. Yes, sir. Bacho chira wadwene yankunko ya ni bacho medum jane mame. Hello. Yes, sir. Hello. Boss, maso mi ja oye so obedum na medical dum ode no. Hello. Kwanwa bibi aboko de. Wadwen chira nko ne yanko. Kwa asante mine you know this important mine head that one and if you didn't say na tell them how come so we guarantee that someone can have some my Matemedase ujana no mere. Hello. Producer Feni Pavo from me mpe. Hello. Yeah, the friend Mwadwe nchire nko. Yeah. Asante.
on trying a more from my farm. I find time you feel that it will almost be almost done. A yard is the other cup. Hello. And if you and you more at Antiningunim, at Antina Etina, who have more at Antiningunim. The Terminal, never found and Mate Yabra. Hello. Hello. Yes, sir. Hello. Hello. Yes, madam. Hello. Esther, who are you? I'm Adamo. To knock out in young way. American say. Esther, I can say. American is a one more of a pardon to the Nasa, to go and to the Nasa. Matiku Kumvan Tibejana Sassi, one so see be so. Watch it. Hello. Yes, I can imagine I'm contentum. Bye bye. Hello. 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 Yes, sir. Wofa Lumba. Yay. Ukasa no Wofa Lumba cho. For no monka o masem ye pa no mu kuye. Mu asiba kunu matwa Nipa be ni. Omu kuye pa ntimu ko masem ye. Adwuma me be ya no no. Ohini bia ne mu oduru asantima pa fro ye wura. Obedu asase aton fa na bla Sompa Asem Mpe Nipa. Meka nsem poto. Pa ntimi ko am dibe ba o. Mate. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Because Ebuakwa. Ebuakwa for na wo. No, no question. Then so ni ya ni pe to asase. Ya yen ka santre yen so say. So na asase no so do we to na ego o ba ye say. Eto so we do bu sika beso. No aye because it's na the development of the town. Na ekopom. Nti yen so ntu onfo. Mame. Ani die kwan so me patro mi kunu wesika. Eno se menya wurare nkwan, menya aba nkwan, menya nkate. Mfa nche fridge mu. O se me nkwan do so ndisila wo befa bia goton wadi. Wo dia. Na say. Hello. Yeah, aja mo ajo. Yeah, cool. La cho me kase me Sompa na medui. Ozo ya dai. Sompa na medui ya. Afen wa bodini Sompa no Asem Mpe Nipa kotofufura ya jiwi ase aboso no no. Sanity. Ya nso me pacho mi mo mudini ya na je wo mi se. Wo akima let's say enkuransa. Na ye bola nyina wo hene na ton ni nyina. Oh. Ba ton ni nyina. Ni mo medi. Kafra no de ni evidence bi abokuro ni din de ehunu wo hene kro. De yentimi nkompi peda bra na ni akire ngo se no kra na abeka ye mpa Asem ni evidence bi awai. Ti said you do din asie ni yeso ye de adwuma din esie bibi nti da foforo ye nyina etu anamo a ene enya basa na tesa ye nsura Asem bi awa ha. Da bi de. Okay. Hello. I was in the Papa, me tell you, Uni Glory Worship Center, so for Penny Wafia, over an adjument in Patron, me tell by hello. Hello. Yes, sir. Yeah, good evening. Good evening, sir. I am Kotokonoki, I'm Catastrophe. A very far way. I'll be out with your pa. Yacha, who crew me, Hinema, why? Market.
mate we are ometunka on the BBNC I mean chile wadwene we de me magen me bo mabaso ene mapa mobo akudru ene nam ya modi edna kra no ene menya so pa na maminka sa asemu anfofo no de bo mudi because ebino ene wosen community the mantle me see Ghana hanum no sa anfofo so mu jina yie ebino enka politicians ene nka yo mo yon kokra no wo I don't know mama politicians move na take Ghana. Say yensu efe enwehia, yenu efe enwehia. E wo se di omuni. Nyame nchira ene video anka mede baba akono na bere nti ne antima mo. Buroni atima ba yekurum. Akose nsuo ni bi na tememfo no nsuo kokoyi. Sefem. Ose ne wura ho kasa nyina wo su buroni vita. Asi ye nitiri. Hello. Enie ene daso no. Broni fitao wa heda ahudue mo hu se galamse nsenso enu obusa so man mpanimfo wo he a mo mabunu bebrebe we nsu omo no na si fom obetema mo mpanimfo okrom na hu nsuo no asai ba bi adunu no omo nom wo de wa wo frejina so ketu abi mpanimfo wo krom onyina nsuo omo nom no otam omo de ani ye mo omo nsuo ni na si fom wo maye se be ombe ko ho no ahwe no anom efe che enio ni omako omanya ne ani afenie asem si so amopese we enu nyina meka bi yeso awo hena amopese we mu nyina mmoni agire bi mo de na asia mense so mpa anyi media mbetinzem ba hello Lumba. Yes sir. Good evening. Good evening sir. The phone na kwa mkasa prikwapo. Hey. Kwa mboko de Yo, yeah, ya de radiasi. I need him to say, I need you as we move. And you don't go to the other company so many. Dabi. So, because you are a emphasis, as you did want to teach you. Now, what about our family? And to this year, one of us, a method of one. Any good crowd. Say ye kasa now that channel was there. As on the yeso ba so the yeso buchiano. What to feel no pay for ono sa wo ye firi ame ko bone mfi wo petrom ho me bone mfi am na ni aba no so ye ya na waduru adese ne wo fam wa ye be ka bia me bone mfi 17 years asase ehun report na ezi wo wo de wi ono be gine de o de men kasa bibili hello yeah hello can dese ka biem hello okay akra boko de nyame adom ya pretamale na mom de honum ko asase no ato meni nyina ahemfo na gine nyina sa nye kuma ko dana nyina asa akra kura bosa akra kura uto asase na odi anya kura to so a ade abekele na nyina o pasesa nyina ko nyame nsha no na ye asante empese ye beti bi wa asase so enne ma ye wura mu ye duru first me ko nkran obi ka chem se kuma se de oto asase wanya nte se nkran emamu ye du ndiye ma mu meseye no ni osusu na niwa Uni Glory Worship Center kronum nuam Dr. Alex Kwamana Jamfi nyame nipa we me so obre ne ho asese hu na din ne ma wo ne ho ye kasa ne ma wo bi hu ne ma wo ne ho yare ye be ne te wo so ye sole person for panini na ebetenam obetutu jana nyame kwa so no de amamo na afi ho kire yade bi ha ne ma bi tete wa wato ano e wo kronum nuam ho na awurade afanso asa yade wakona papa we ama obi damate akwa wo ye mbehyew ye sole pe ono na etna se ye line ne gua video so wo ha obi na pese ode bre ya mo amutie radio 0243 585 878 0243585878 and it was 0552 095593 0552095593 offer number we bia offer obi tete obi dimasas obi sisi membeso ye wurate na wo de abane abo nyame kwa so enim se twedi ampo be kan ye ho na wanya wade ne pumasi bira ma asumdu aba ene eye fiada bia wo fa me na metrem de mo fosu aboaje ya tuja ne se de yesase ye to no doada tu ne ya wadanso wo fa meti habi ensem ne ba ye treat ni se de mo amope ene ne daado afidie ne to a menyi mfiri ha biem ene ma power ha ye dim be siada se ne wo beti ye nka yakra mo bye